nti amount form no makwani asa so ye strong campaign masompa na say omo interview aye Omahene interview be mba bia mempese mboni din na asma wo kan ne say radio stations a wato nyina tese sompa ena oba ya koso adoso wono so pa a tese sompa ye wodom pa sompa ye wodom ena so ya boaboa ye ho ena ya ba ye the full vim mama menchia maame kwadu ya o asokore mampon Mmrantehene fan club o asokore mampon no maame onene fanda ne maame ante ade wawu wafrim sorry na obeye ye no memenda ne kwasiada omono wa sew meso wa beseme even though me company for no ho askomampo nkonwa sofo me ka ho and so wa said that then saso abe seme enti asma no wo kan de say nkonwa sofo de ne danche wa nkasa so masan be se nti say me san gina brane oh okay me de vembako sameko omono so oso bako where dodge bianim asoko o waso maame wu ya no wa mona manne so abeso wana ka senche nede senche nede me maame wu ya no wo me bobo me san we ye na asro mo ya ade me da wono ma se na so senche ne ye me de e chensa na nkasa fi say o mo ebe ye ne de e kwadakam we so de adaka na wo me ame ho mama na kokko nam mama ne jollof bibia city mani so na wo ha ne de abro sanete senche de chensa pa no ti na se so ba ne senche okay meko medase abusafo ya hejmedi na asia no sompa na 3.1 Asem Mmpe Nipa dwumadie abono hotwe a ye no mbakọ television no so na anema nyina ya kama pa omono ene sofo atrase emom omo achi sika bi na sika ni chiri mu no de wo how bebire beba because osofo na ton na ade na oyi kakra pochire omo asamo na se nti American pochire no chese iswa na omo de ahomekaje na anura ye point na no oboso boss in fact sika nwia bi fia bi no yima no beta ya achede de ontime nkase eye fia nti anura no de penche kakra ba ni mo ho na chese suffer percent ko san agi sika kakra o de ma o mono no and so across system no cross bible so enkanasa say we papa and say o san agi ti no so o ho akata choso wanyade wo hwe ba bia ade na o ton ye pese disclose no ayi so de na hwe ade na o ton ye na bo no a wonya ye ene de o te pochire o mono asamo na de nyame num enya yonko do nyonko do pa nkanka me sha dane na de ma no na uchire mu abo bedi fo say no ajeje advance bi obi ama me ma jeje advance ye na banu ma susu ma fidia na banu ne ewe omo na da ka ro ne na to ya me na banu su mo ne me na to na so nkan so aka okay men ka do reje Geology de men. Dina we better as me momidin. Hwe. Wa asem no na bi baba. Ayo de magene sanya hwe. Ne kro wanje to de sisa kotoku. Ene. Is so na je se wiki bi obege 20 mi se be man. Kaya kan kwe.
Me and the woman Michigan. Now was soon. Chokano, the other year crying soon. Papa, I heard about one that also was so many of you now. We see a moment in Viana. Oh, I'm Kakra and Sabin Manum Bidaso. Hey, as you who's an asset, I must say, no, Kuchan. Hey, I saw money. So, and Yankoi. I feel that you said that be I saw. Oh, the Mamma, I could unwind in a mouth. Cairo. Dawson. Okay. If you own a die high, yeah, your jet advance boom. Any day was me be a general. Then pan Oh, there was me be a general. Quambimno, a bema, dan Hani noa, we need to carry most on one how. So, me say, Ocasi Kumasi, you be free me a metatenica crack. Then my Budaba could have been your skin. Enti na ono de ode da no ma ha no so o gini bu mu so no de akotria pot obi okay ya no mo je na ho sa o enti na duru ba bi na o se menya ha da no a na o jisika na aye de no ono ye gina no ko so me na se fe na dia me ma o je na de akoma wo hene yira ba ofosuo be ma so aba kotojibu hie kuma na waba kantan kraka o pia ensem no ba until soon and very soon. Mobatin sem papa. Emom. Emrafo frobiaba. Emrafo fraba. Na me se nka me emfa onyire no din e no numbers emrabet masesa sa ma my amendment and se obi amfa na yere emechia me. Titi. Oba no aba obetimi aburi din no the number mama. Because number na mahunu say dream yabem enti atola bia obi efadwumafo say apply personally enti mama emanu ankasa mra personally na omumba chiame na me no muni nkomo e wo me office honom titi because be mo di kai onya kokodro pad na yidin bae no numbers na otwo no mienu twa baakum enti ehu papa na matese dream bi yabem binom se yebema me wrong number na menye wrong number no enti bring your life and colored Asem Mmpe Nipa ho for so you concur yo abrowati afo so you foso so afo so na yene yire wo chirichiri so e achirichiri bai wo foso oni ba bia na yire wo wasante mampon wo yire wo mfensi a wo yire wo achirichiri na so o sorry o to pan no o to bo kura ebo kura no o to amese farabra o to bo kura farabra wate mo ba ko ha me farabra o de ba ko oba no mo yire ba ko be ma na nsma keken ya na ha wo de ya na ha okay ya point for you number mama what the be life there but what the point for number mama why mna na mate ena fo ba videos na ke kan we na me ko kan bia na me ko kai me say ya point for you number na we last me ke wo kra de me je wo number ansana na se de ho de misiro ko me ne de wo ka to so de me kan ka bi bacho adawro wo ye me mienu na ei omo na wundi min kan hwe omo no me na ka ta sa mo omo dabio o se atom so se min nim do peso o kire de peso o kire se ne yinu ye mienu no omo no ka ta ye ba na se kasa na me kan bibia na wa yire me se de na ma yire se na se de wo kan de na se wa ye ni mu me nye ni mu so for yire no mienu da bia na no ho hintira me kasa hey o ta ta sa de Come on, family go to Family ni mu si aye ba ko people agora go for bad dress say no I don't know everybody so assume na wa go for bad dress ya say we yiri hu ya ta me sa hey be me ro no ho akwadare a oba pant na say hey kwabra man kwa na de mad dress na say also ho hintra me to the dozen
some of the bro me sitting in mana atete any program here songo e ba ko pe me ho adwiri me o e ba pa o na so one now cast entertainment team ebe me so as in fan ko family entertainment no me so wa anya wu entertainment so asma kan wo asoro manyina ate oh so won sen mate wo yira ate ba bone bi sa wo yira wutie what on the aha wo yira ate aha na ejo pa che say the work and agro no di anse na sempa agro bay o na media agro o ne e bay na sempa o kan wa enti no wa ene na sempa o for say na person o kan me issue na be discuss you discuss no wa no me pacho asema make wa ko fa sempa na mpese e kan no wa ko fa sempa discuss we dem dey ba discuss omono ma sem you discuss program na nyam na me ho de minimi se na be kan ye ni se o yire ba ko pe ene me no nenam ene no ba ka so yire mienu se ko de nyam no e pacho me no na tv nyam no o fo su me nyam no okay de mo akwaye no suma se nyina ahyegu akemine de bi 2000 mo wuti do kan nya e bi bi suma se nyina no ahyegu suma se no je de make bia no e no kwe asemi na kan so se de ye suma se bia ya aye omo mo me enko aye de ya da ko bi de mama biare enti suma anya no me to na bia suma enam asena na so ntimi ka se suma se ye bone esuma se bone ata jore na me ho adwumi pa de me nwa ye pa enne wo keka sa se na de nwa nwa me edu achi me wala fa se edu achi me dia fe me ka so e ba ifu awu tu se Kristo mo be ye de mi se dia bele ya wo keka se ai me ko barafu bi ayi na me ko enu onu nya ma ayi na se na se sanim nyina ate ayi na se nam tina asuma si we so o fi o bobo anu ho ba sa wa kire kudi nko bi akɔhye dem nipa wo ma me ewu ayɛ yi o na me ko pe bi si na feature wo sa na me wo ba bi si ayɛ na me de me chia no na me ko ye me ko be ma na wonya mai o si me ya late me pentem kura na wo hia wo ba bi no wo ayi na nam sa o firi ani bi ne nso ja ayi tuma bi nam sa ai o se abia me no be aye de dem ha sisi a wasoro kwa wampira bibia anka no no ma omo ho nwanwa wo ya nam no hwe o simfum papa wori na nam na wo mame ye o mame yi o simfum pa me ne bupa ya wampira wo kro no mu akukudo se o mi sia no so nam kama ho ba bia mu Asama waka mono ujiji wasel isiji for mojo monka David me joje isiji madam na wanu ayoba eti odum kare ano asama ya kana ompreso the matter can no do any fam ha no kro wa du me bia wo de ye ne amfa ye de nye mfato ka wa wo de na wo de ye nka se ye de wa wo de fa wa wo de ye mfato ne emfansia ya polisi ya okay abusafo mama yenkwa yanim entam so ECG for no o mo aye bibi na ye de anya ya 70 aja o ko kan bere benka agada to tikwa na Ghana njo to kakra bia ne adum light okay enna ya futu sem no ye gira baabi titia discipline and law abiding ahunidie ene mmraso die abusiafo fa ahudie bie ni wiase a eche se onipa dasani wudi mmraso na wadi wo hunni ewa brabom di wo hunni Mmrantehene fan clubs ni nyina yanchia no di wo hunni se yempefi se onipa wudi mmraso na wudi wo hunni a eboa o kababwo mamuyi nyinara se Ghana nkremofo ye wa adwene se odi mmraso na wadi wo hunni a Christopher ye wa adwene se odi babura kwankyere so na wadi wo hunni amamra wo bedi so nkremofo bedi kora amra so de enkomse ni kan ye nkremofo se ye be ya dwuma master 93.1
Asem Sagana man obia se obedi ni huni na wadi mraso anka police station bia ni Ghana ha ka court de bia ni Ghana ha na nanuma be tracing komo haye ho kura si esi nkonwa di Asem kasem di bia beko awieye kama pa na me twimo adwena si Thailand abai so Thailand and can saka say court to die any pizza danya yesisi no bebre abano asesano what the court to dano be ameme aye hostel am students and what the prison adano bi so aye miam ya bia ye kire emabu no ensa no adwuma efise crime no enoso wo Thailand ho Thailand man no crime no so si abonefo sem enoso kra enti court then be sisi hwa for nothing ye ni asem ye nyahwe prison dade sisi hwa prisons no prison homes no ebi wo hwa ye nya nipa bia ene ye de wona kogu ho Thailand abai omo na America tell say ma ayi office kase bi te say be DC ana koye MP koye minister wo de bosom kase o Thailand na ekosoe so mu nyina egu sprintem VIP mo kwantoa bie kotutu snaps egum twakokɔ sa na ntoa office de amami se me fa ba sikadi me boko computer makatua kodi abasika na na chi zamemene Thailand abai ni nyansan mu no nti omano kwa na ekoso kram basa ye ni ho law abiding discipline so nipa wudi uhuni onipa odi ni huni ni wodi mraso woni ne ha da wo fi a wo ye free woni ne kwa sorry a wo ye free woni ne wadwuma mu a wo ye free efise odi ni huni odi mraso discipline dinadwi bunko nta huni se me de asem we di menu a enye me ye ni se ya na ye sanate enti ebusuafo yesre akristofo nyina se omuni wo huni omfa nipa setremu mra nya dwuma amamra yemfa nya dwuma na yemfa baburumu mransma hodo no so enya dwuma ye be ye free calculation no ano no abra babu duru Japan no na ye brofo na ye say ye translate ko Japan kasem ben mom de babu bono pa say on translate and free brofo enko Japan kasem no or the 3.5 years and na ye say adwuma no na owie no asema wo kan ya ne say onye Kristo ni de na ne say otebrofo san ti Japan kasa no asema wo kan say wo hunu ba ma bidini e wo book e de man say on translate ne mo na sa ba ma no se wiase ni pa nyina te sa kayesi police station kayesi court da na sa ni pa no ene Jesus sa edin no wa study a o reading no brofo no de call mo kasem no wo hwe ne ye ne ntotoye na ho ne die mraso die na hihye bia wo se sika kra ye jeje no eto na jeje no ye nke ye ntua biewu nanso sade be na nya suntudu nti mo nkoto drawa na munyi adwene ambe no sika no ehye ne mrase ya yeso Peter no mtese wo bie nanum no ana ayi sika gold no se ho abo de nsuo mu awusanfo ni America ne se sankremofo ye wadwen se wode nkomsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanum asem be yadwuma ona di ne se hwe sa nkomsani Muhammad no aye kana asem no menya kremoni de na in fact me kan brofo Quran no sia me hunu say yes sa nipa no hwe sa wode nanum asem ya dwuma obeye isra enen na me kan asem wo sey wo ye nipa sitre mu sise se onipa te ase se bu nipa wuwu
we hey komsedi no wotro asem papa na nkrabofo dodo no ana amfa anya dwuma yeti sanka won kamoni ya no de komsedi anu mu asem o ya dwuma di ne hu ne de mamra ya dwuma pa ko bia ba yana dwen se woni kamoni be san pesa obi ani hu ni no wa fa mra anya dwuma unim ne ya ka kire no ha wakọ wajimi pa oya boa pa ha wo ya kwasa mpanyini pa wo panyini ni ufie wa hunu wo nasumye so wo nwene sasa wa bodam ne ensem aka ni nyina nipa woni ni huni no won fa mra nya dwuma ne ho ene sansemi ya kan edefere na se obi di ne huni do de mra eye dwuma amamra ya dwuma onipa setemu mra mra ne doso wonu a woni na tifie ya hihye mra woni apra da sei na apra wutwitwa adwae ne ade saa ye nipa setemu mra ene de ni babru mu ene babru mra nan kasa wo ho koram mra no wo ho ansa na nipa setemu nia ewo ho soso eye dwuma ansa na wo ankasa se wudi huni wo asetemu ehomra se onipa de ye dwuma pa na ya na etaka chense oh bema we nyame hira no pa anaso wura nyame hira wani abie wani ate wonim nyansa pa wo ye nipa obia ye nipa enso so obi eti na mo yi a ya ka chense oh asmesi wo ye nipa pa wo ye nyame ba oh wo ye nyame bofo pa na eno na meka se nyame hira no se wo ye kristo wo ye kramuni na otwe ba ko anya nyame hira o mienu a wo problem abusafo ni aya kan de se woni paka se wo di ne huni awarefo mienu ware na obi edi mra so awade ne mra no ewo ho onmu di so na wona di wo huni won tena bia mu a ka wade bia mu da me na meka discipline and law abiding so woni pedi ne huni na wadi mraso kayenti discipline committee ewo suku bia mu da oh parliament kura sa committee no ho fi say bible egumu a omso fa mara nya dwuma ya ti discipline committee o ya na ya discipline asore mu ka church board mre council of elders no komo mre da anso na asore mu yesi nkonwa kura che ahimfie asma sinde benten yaka weni we ya yesei weni we ya yesei ye wonyankopon fi ababro ene himbuku da ho ya ko agu omono misi Asem Mmpe eyame Mmrantehene ye bo afare katacha be ma omono katacha ya ko agu ankopon na enwe so na enasem na de abane de awo nipa katacha anu den awo bi awo nipa mo mutie yen we wo obi a katacha wo obi a we yi obi afiri mu enye ye ewo kramuni enne case bi aba Pentecost a presiding elder the case bi aba asema working Asem katacha case bi wo me ho efie no ho a alaji awakomeka ba onu an nkasa hajia ani sika katacho ya memua ya twa sika na kakakra eso twa mana alaji versus hajia omde nkomsheni Muhammad anumu asem ya adwuma ka masada mami timi frene wo su mami ya woteche
Alaji wunim se o de ka be busa alaji was ai na alaji kata twa asem ya kan na wunim de tie nie ye ka hu ni die ne de bia na ye kase na mere ni huni na de brazi agu ha na me bi kura ise enya no ho ni die ne ye ka o wan kasa udi huni tenia pa enya no ho ahu ni die asem ne ye ka dabe na kata twa wunim wo mu tu franka e wo Ghana ha akani pa obeba wede me wa obedi kan na obe ni fa de making akani pa wo betra konwan isu a wode ade ba ko be yadwuma Ghana ha wi wo betra so ayese Mandela okokora na betwena ba se me nko amas me time de yamfa ntoa eni isu aka ne nhwe obi ani aban sika obi anko primaries obi anko primaries me nko kan je de kura ba gata jai gata chao jai so omo be omo bobo be so obi so wode sade ni yadwuma ka Ghana ko obi abeto abama no because they say no emra da ne nseme da ha no wan koye politics a uniska ya wo Ghana no sika ne nso wo ho no nso no aye hwan aye menu mienu sika ena nipa ba akofo ene obi wura politics mu a ne wasi dan obi wura politics man do da via team enti talent aba no wa ya de papa gata jaw ese ke den ke bi ba obi di bi ba me o take me sure take bi say let's try our goals yan try abosom no so hwe sa kata jaw because or there's any stroke usua ne snap e che bible kata jaw men kan chose so obi du bon ne se wo ka chen sa de na wa fa no ka chen sa wo de mi jama nyame a wo kwa no to ayi nyum asu nyame ka tua no so nke so pa o ba wonim se so nyame ka tua no wonim se mantem sa na dwe ye no but se o fa wa de na ka chen se wo me do kwa nto a wonam no political sin da bezo ye nyame anu ti no ke ba sre sa no ma wo bia ni lem na de ye kenka court na ka judge form wo no komo so ho ade ya do munyira papa so e ana se ko bia di ni lem ti se katacha wo ken ke do bia ba kwa koso e wo obia appreciate for munyina via nya yanko because the wo akatua na ka sika na ebufa ba bi no katacha ye gi ni nyina na ka wo pay no ye de aka ho amaw na ka dos na ka so se Ghana metuma ka so obia pay obia se ni pension no it is obia de nsabo se mo asma make obia nko che me moro me ho da me obia timi nyawe na de ka katacha wo dom asema wo kan wo dom o because ni pay good day mu su no na ni nyina ya ho ni dia mo me nko so e MPs ni de kai kata jaw okay we da mami fancy na se mo ka se wo twuma wo be kwa wo wie da mo me nko so MPs mo me nko so ministers mampanyine ne dikai president wo snap nie ko sie fahe ho mewe tutugu zuru sa me ye maketua mampanyine yere agenda kase ba akata chaw kai good amma ne emma bi wo kwai mu amma sabe pe mu dwa nya dwa mu pa ni kwa no mu di natam e wo kwai ni nyina ye mpa ni fuoi ke me boss no koso yesra enya present government asem ne ye kan me chese obi a ba be die bia wa ba be die bia ka me boss one onkrofo nyina ya VIP mi no amamo monko nkosia no create nsia na mode ko obi ekui mapo eh ko bo bro fudin bia bo krada ko bo bro fudin ya se me de taxi short bia ke be hwe ka discipline be ka na adiwe agenda we me nye ho demonstration yo yo me de because agenda we agenda we ba na odin eti ke nye ho demonstration na ka je ntwetwe enkrata so mo me enko so na ye kan kire o man because say na say mu awurade asofo mo me enko amukwa na kom na dikan na say nye beta echi so se da no ka se nyame atembo no so de be fe na de do mo na dikan because me di yawo o ya sofo de ya say nyame kwa nyabo sonsom dabi ko chira wugidie wantoa because na sofo kura nya ni nyamukwa na obuni yanko atachwa national asam na ya sori nyemu anu odi yo ka ho to beba o so be discipline asam we di mraso ababa ti ka ho bai emra no ye ne ye edrum bebi na moa ne ye nsesem ka beboa o se tete no se oba anyem na o kasete ya ni kunu a ye se kopa chance na wa na ye adwuma okay so for brem enti nana ye da ase agenda na no odeni na agenda we so de ese sei na yesum
and agenda we say ifrim wenye sorry because ya try Kristo ehun se Kristo ni papa Kristo dwene odwi nipa ho na so nipa enwi Kristo ho nwi nipa ho sa na kanyankopon na ono bo na de enwi nipa no se menum ho se menwi ni nipa Kristo a ono de ne kra ni nipa dua batu wa wu yeso a sisiam no kase metimi akase Kristo kra no wonu no because obi kodi bo na kase me jatem we man yankopon ewrade a se no omro ka na o se ewrade me da ase no asa akoda nyame ase na so ko man po krofo so mo fam ko aso ase police station odi mikrofon no akobọ kro no ma ye koi obi eni ho omobupu no so ani ejina ho na manafo ba ko ya akere wose akoy he kokoi mu kokoi bu aho bebere kokoi tudie akoy be so se kokoi dwan akoy fatuo no mame ho aya wapi e bi azu graro se manafo braha e so no mu wose ba mo cho mo fam ko aso ase police station sa yo ona obeche be bia mfa kwa haya ya so ase police station protocol anse kura no madai yeah nana ne kura nyame anim ni as say etimba so sa na wo hwɛ sɛ de ɔman panimfo bi ebinim ye sɛ na wo ka sɛ parliament enim sɛ ke yɛ mra na ka ho yɛ fana ewu court bebia enso na wo parliament ya ansa kwa na wo paper ye be pass sɛ kokoye kwa no ye boom sɛ gyen eti sika nim na meka content ansa man nya kwa nana adwongo ko de kwa eto to ye na ahoro adwongo na asate tutu adwen boni nti se ye nyina ye gitumu a ebeboa ye na wo so de so fu bie ni wonu obetima ka che be se menti ase na Kristo wonim Kristo asofo so di asori sika no nana sika e kwa asori fia ke o se de bo asori ma no mi bisa binu di asori o munyi nyina ye nana nyi bi mfrim na kam the program bi ko we de asofo na kasa o mi kayo me se kam the program bi ko TV so na kia kwa ko bisa asori no asori ni nyina yo yen ko bisa beneza no mu ne obi no mu mesro na me kam asem odifo na kasa so mu ni me o mu de me yen ko no wo mu yen ko bisa wo mu se samri ya me no kasa asori be biti ho no mu a wo pesika 20 million ko handan enso da sofu bia be TV say oko South Africa me fie ho land me fie ho me go plane private jet as saying wo ka so a wutimi tem de kosi wuram bosume na wumpie busika ni din ne nipa ne ta so dem a wato correction more than 2 years year 2 no oniska wo ko handan eti sambo fu nyantimi nka che se wagenda wo de ba ye nyantimi enkonkoso o se nyina koso because ye ya so fu esi mu awurade dia eni awurade wo be kire pa na ka temu o ya temu a wa van ko sate adwamamofo fi wa van ko sate we base wa van ko sate ensa base asori fi ani nyankopod na temu be free ye shame asofo ye nyina mi odi for me say who ye bishop o who ye ayo who ye reverend o who ye prophet ye shame ye konfo ne o mom kutatu ne kwa what I say ye konfo papa because and so this me say sika nipa bi anya na so ba ko be kasa o say ne coins ebetima hwa asante region so miensa swafu coins nko coins paper mine dabi so be o coins ayi drum no fall o se boso miensa swafu abra wo kwan kura na free main road no so e ko ho o nyina tutu na wo begina ho adwene we pa bi na utirim nti no wo kasa se de dwodwontwe odi nti pem nti na ye kan say agenda we no I was say ye ho demonstration na se wo de shem sakura kam na media ni mu na kaja me he onsa eje ne ya wo no o tisa waja ne dabi omunu tie se ma fa mo wura wenye se what tisa na ene waja na say sacha dia sachero but me chese ya fe ho anwura mu obeka to say wo so sofo e dia ho awura mu me chese ne se waja me jai tata omunu min tips animu na we wusi ye nyina wusi ye asofo no ya asofo mi sika ho ai dia asore no na enru Sunday ya medical coffee ye to college wi a omu asaso the man crofobia mu a
omo ba omo nika eska eti minya na me ma for you me to me ma for the kwada ya je wo for ni wia obi wo hono na ne ho kire no o se oboa no because Bible say ya mu nipa bre o tiase me da se another at all lasso me de nana ma so for madaroma nyame na me kan say yenyintum monko so ye no yenyintum mo amunia so for wa ha say yenyintum bo am yenye demonstration mo lisa mo di mu pipini ni papa na odi bi ohini bia beswe na ohini bia ohini wan so mi amba bebu abomo edo akota anto na sa akonodi ana pepe nyankopon makwan na sa ni mane nkoso beda wase ohene yire na ba ma baby o drag me koro e ko de bistrompo Asem Mmpe de bio yo obi awodin e ba anyo na kan enye ujima baby e de na kwa sala da bai sa no ye ma enne ma to ye discipline aposo won memu ana wase en try big na agesa ayo and try to so no aso obedi animu ana ono de jimi so mo no memu ano na me ko dwena ho mo de approach fo jina beko katacho na mo ko di kan de odi abanto na de katacho na so ya ye de agaba na ya mfa ntete ne ye ne be ye den yo ba so so ne ye ne be ye den se Ghana obi obeka ne kwekwe wotan na da se wa hene ye ala cho be ma me pa cho me da se na ma me nchie tiefo nyina na de ka ne se so mpa ba ye e de asemo aba na ene sofu gina ho na se wono so ka ni nua no mo nsofofo ho nsem a na nim se asibo mo chichi afiri nso ase e be ka kire wo se odan chema wu a ya nyina chinye de koso ano ju tu piao sofu mo na esole anu aya amamre nso kana cho be ma no de mi anga so ni nsam mpepa no sa kana cho asa ne fabren ache kada chao ada ewia ni akapa no em se bi ebi da ne car ni buti ho se de ne topic a wo de abaya na se wafutuo na wo de aba no so no eye ma ne bloso na ketechom pempi na ne ya yese enipa na hyemra na edru pe bi nso ana se edru bre bi a wo se nipa na nkasa no ya emra na ya hyehyɛ ama ye ne se emia ye ne a wo se yankase yetimi ye nsesemu na ene discipline ya wo de abai eye na law abiding no so eye na da bia ya na me bisa say who watches the watchman abai no hyemla say timamufuo eni so enu ntine wo de bambofo adwumaku ahodo ya prosifo di muntintiman de aba na so keteche wonu mo hyemla na nkasa no police fo na omudu omatuetuo ma no ha se no bia wonu mu di dwuma bi yes sefata keteche police fo to da bia ya na me mfa so bo mo wonum yes order from above order from above na ne hefa oba above no de say yankunu a Ghana ntimi ye da above yes o na say yes o twemu ho ko enyina anye ani tua yes order from above enu ntine na ade na say adwuma na wo se prosini ne ye no DJ Black me chiaw na ontimi nye saa adwuma no enti no eto da bi nso so aprosifo anasa bambo adwuma kuofu a wo mo yade adwuma hye wonum sane katachew afa no wo so fa kwati kwan so e de apɛ wonum hu nti no de wo se wo mo ye no wonum so nye akwada ne na ajatifie ne na de esom a e wo se akwada ne som na wofo no onfa som wo no na embom no wo pɛ ho dodode ye che se e wo se nka agya na se na eye de ma ne ba obi ti adwumam wura eye na sede sena efata na asum dwuma ye ni no so no wonye discipline na wadwuma ni munte no ono so ebo so dwetire na hanye na wo ya yese katacho ye kase de ba ya setene mu a eye pi na mi twa ni tia no katacho be ma se wo hwe proverbs anase mebusem ti dumienu ne sensa so de dikan no a wo se de wo do atene no wo do nimde na de wotan animka no sebe oya aboa bible no wan fa sebe anhye ho enso makwaya abre watie de me de ahye ho an eti de proverbs anase mebusem o ka kire no eti ye nyina no e ka ma yate ase se wote adwumam se wote mantamu se wote fie emla
ya hyehyɛ dia won aban bia na se asase bia mrani so bia no asase ne ya na enhye da enkoye na se oman no enhye da enkoye enu nti na mra wo ho ma ye nti no se wo ye obi a sa enieme ya na sa semi ya mebusem wo ka kire no se wo nya sa de na me pa cho mebusem na aka me nsa amoso bi na ketache obema ye kan ye fan twatwo se me de wo me so se o bible no wa hase no mu a Romans 13:1-2 no me pa cho brofo no me trinity a wo say says obey the government for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. And B, no, and I said 2, no, was saying, so those who refuse to obey the law of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. Me pacho kan twi ni ma me na ye fancy wada Romans 13:1-2 mu ho na nkasa. Mo ma kra nyina mrebre won ho ase enhye tumi a wo anonyam no ase. Na tumi biara ni ho gye free onyankopon. Na enso tumi a ewo ho no onyankopon na wahye ato ho. Enti obia woni tumi no di asie no wone de onyankopon ahye no ato ho no edi asie. Na wona wodi asie no benya afobuo. Yeah, me pa cho me da nti tumi na wo ka no eno ne emra na eno wo ho ma ye no enti se wote ho na wo se wo nimra unimra so e wo fie unimra so wo adwumam ba bia wote e mantam ana se wo kro na wo man ni mu no se wo ni emra so a na wankasa no sa temu obi ana se punishment kra men kan se asotwe bi mpacho me da se asotwe bi wo ho a etwe wonti no ye kai enya ya wase ha no nko a me da bia ya na me ka pia wo no wo soro no wo mu na hyemla ne ba abai bia ni ho anyankopon ye se nyankopon se wo ma wo kwan ya wontimi mfa wo meye nipa da bia de ya dwene no na ya na nyankopon so dwene no nyankopon ma kwan se wo betena adwane so no na bia wo so wo ye wo hyehyeye no enye na enfan favor wo ho no mpanyimfo na kyase ya wo fom ne de emia ye katacho be ma constitution ya ye te form da bia ye na mia yen esoro wofo de emia wonom na ye ka ebisa se enti omu ya amendment wo baabi na no ntimi favor ye nyina eno anya na ntimi di si wo na maka se mpanyimfo mo na mudi kan yesi de odi ache no sua de odi nkan na ntenti no amamla na ya hyehye no momo fanya adwuma na munya seto da bia na mo hwehwe ni mu ansa wo ma ayi kurani ba aduane de wo nanim ya ofre no ado nanim ya ofre no wo na sinchenti no yesre mo wo mo ayede emla eye adwuma wo mayi mo no ya nyere ye ho wo mo nya no so no wo mo enyere wo mo no wo mo nya se de be ye nyina ye ho betimi atoye. God bless you. God bless you. Obviously for mama menko ahoma so na memie na fe amamfo enkyere wadwe wakwanu asaso eye 0551 obi a office bible da minister 0551 931 0551 931 afi 0548 931. Okay. I was for Mama Menfa afraid for now or Mombrem. Hello. Hello, Mmrantehene Pacho Madre. Hey, Peter. Moonlight. Peter New at Moonlight. Come on. Your chairman Dora and your restaurant. Me Pacho Mmrantehene Nambo Chan Pamaka for Chow. I wasn't in Kwani DBH. Me Pacho Mmrantehene. Yo. Let me imagine what I can do. Yo. Na o my dear, me ba ze enu kudi no o mutu pon mu koso mi bia koso. Yeah. Na se obi a uti ona se udi no kura wo akwemu a. Enze nya mi hira o ma obi bia wo bia koso. Me dase. Enti yemfa enkunimdie ne no kredie emu ye man mfa nyi edi bia. Empo ye makwa ye no mo tiatia di no kredie eni ahunidie ni ade kata kire ye ma. Yemkwa nhya ne ebi ye bia bra bo nyina eti ye. Na eneni wias na ba nipa na etro abosom no twa nyame ko je se so bibi bode kwa na so nyame nyame o rubri ba so ka so ni bo anto agi se tie ya be se no obre no unje nsuro nyame mom enche da was enti officer bia so ya wonko so ya na antoa omanto adi mrem so help me God no. Okay. Hello. Hello. Yeah. Ava mo juma. Yeah. Na
Ghana suma so de pa na nwere odi atu dwa yi o na asoma mo ka de ba to ko ma ne de onya de mbe yi o enti over yes so zen kan yenka wa na yenye campaign ma na ka 2024 ikufa forms me da se ke ba over ke ba to ba ma na ko ba ni de enya de mo be ye da wo mo me da wa se pa amanyoku bi so be fam na magina parliamentary candidate amawo hello Okay. yeah Man, yeah Bobo, wouldn't me you sabi me well Ahuri. Over. And then you're the part What was it? I did original Nigerian in the building contract, Papa. yeah. The Papa Basha, also, you could share somewhere. Yo. This and so about the channel bit of 4 1 say. No, they can be say, oh, mine didn't produce it, but person for him, if you be boo a bad thing because, and then became so far, you say, I'm not fooling now, crab Ghana. I'm sitting down for now, saying, Kabuchi, me, but Ghana. You Kabuchi because Ghana for the Kabuchi, no more comment up, saying, yeah. Oh, over. Nade. Over the main camp, but what did he say over? Oh, yeah, say, assembly, one idea, one stand here, politics now. Yantia, sorry, what is No, I mean, why? That's a pa. I saw no yet Tennessee cancer and them there. Hello. Yeah. Yeah, Sonny Ohani. I want to say, Boko. Sumpana 3.1. Ordinary pa, with me for pa, why are they? Aye, me offer us about Kumbano. So I saw the man more. First, Abusia, Papa, if any papa share with you, Pania, someone, no credit, Jawa, someone, no, someone who will see your done on one, the book class, yo, it's not an hour, let's say, Abusiano, it's that's it. I will be a dim now to be a no quaffo. Hello. I go the way. Hey, I just come Adams. United States of Copo. Monko for me fire about him, Remy. Yes, I'm number coco. I know a Jana. I got thrown over any press, I can't tell. Now, not yet. I can drive for you now, be a Facusia. Now, never need our father. Our Facusiano was sent to Kaku bottom. Not yet see the car front door. The police in Ijinawa. Aha. Now the Kusiana to or driver license was one amount. And I go as I do the amount. So would you walk around there? Okay, I thought I can amount for Akramoguso. Hello. Matty says, yes, sir. The man who never lost his car. I did for top. Of our own wood, I was it. Yo. Gotcha. We are fast now. We still was Solomon Pond. Hey, B brother. Of our B brother. Of an angle by itself. B brother, we eat so 3 years every day. Where ye? But I'm a key. I mean, who knows B brother with your food or what we eat. That's it. I'm a key, lady. Yo. We should also. I know, Cassie. Yo. For our family, getting 94. Near all flower walking 94. Yeah. Oh, dear, Mmrantehene fisherman dance, mammy. Where now did it? The boy. 84. Yeah, the diamond is that. You know, that's what days. I watch 16. It's the MP4. And I swear. Yo. I say, boy, and I saw from the baby. Of a sweat out. It's not be a chef.
What am I getting from my tuition? It's here soon. I was a fan of the move. We better not find things. One at the way. We don't say it. Can I would say, my South Africa 3 years. I'm with you, Lasso. Ghana, but what is so? What I say? It's here for him. It's a bear. Yeah, I know, but I put in the immediate system on the city. So, then I'm not saying, this was where this way, kiss or yeah, component. The pioneer science are part of them. Why? That's it. Episode 4, yeah, the Afre for no Esiha. Sumpanie, not a 3.1. Asem Mmpe Nipa Dwumadie na maso gusona busiafo say ya bow TV ne so ya bow TV ne so busiafo a say mobile TV ne so no me bo afutu sam no tofa de amamon enne ye kan discipline and law abiding ahoni die ene mmara so die de abrofo de che ye pa no na nka abrofo no nsem hunu ne niam emfa kwa mu nyina mo na de be wiase na nso mmara so die pa nti onyankopo twedi ompo wo hira won ya kamera ko wie se sankankramofo nyina ebo ye bra se de Quran ne kire akristofo nyina ebo ye bra se de Bible no sanka court de nyina ebe bubu agu prison house so na sabosom no e de abosom no mra no ye adwuma no na woni ya obeso ye no wa fachi no akodane enti ye ni ehuni na emaye dim papa na ya kan ma ne ko wie se talent abai so be hold public office bia ya ma okoso ye boson kase o ho te santoa ya so be ye ke me boss a besene me enko kama no wadma fu nyina jira de beje amala ku gina city garden kuraso ya na no police for je kakra o se akaye mon setre ye hwe wana setre wo abusafo ya kire mu ama akowie se onipa bi amfamra anya dwuma ne kaseti ayi bebre woni menyansa panyine ne ofie na me betwia woka ene nsem bebre na so onipa de mra ya dwuma de a e kase onyame bofo no oye nyame ba na me be hira wo pa abusa ene afutu semna ho ena ye digina ye na mama menton ade ketuwa bi na fe yenkoye nim wa ene ebo no wotwe ne fa ye ne power specialist about clinic doctor akoso edo ya so alande wa ha eni be sia wasempremo hey say dia anodin ene na obika o se me pema me no a esi abrofo na bona baso no na mse kama yeah abusafo mama yenko no wa na ne adaje ni poso Sebastiatica 21st clinic na ye experts in sciatica yade na me hunu dina nanano de ma no na yade no ofiri opan achi ho na wo wa na mo ba won fa na no ba ko won nani mienu nyina asoro bene yade kura de so bisa se witiri ne left and say right he na me hold we de wo so nani mienu nyina na wo de na moto ase ho ma fa na kokomu aso onantu ho ma si onantiri kan hey o chira manfo papa yade no na 21st clinic so achire siatica no papa me say yes tokwade ne fiti no ne patade de so fiti omo wo mfidi edidi dwumani nyina ebi wo ho no mo a massaging ko a machine so say massage no so ye duro papa esra onipa bi wo ho no mo a owo massager de obe massage no ko a mo tua ne ka massage no akobi massage me my head and suit ye bet ne su fifi mani ase ba na me master we dey ya sort to wa bo me pa me can't plane and you beating okay sana ye duro pa abusia for lab video ho scan video ho
na say oko 21st clinic so ko sa ho yade we ne beje sciatica no na wadomusu ko papa na nyarewa akani nyina so wasa entifa problem bi akoda wo omo be 15 to 18 branches wo Ghana hasi Kumasi de no wo hwea overseas junction hwa Alpha Radio honum na oboase de na cancer quarters court junction ho nkoko atani ata woni stadium main gate ni hwani mu enkran so East Legon oben American House number wo fra obenya sciatic company foi 21st kind company phone na no wona di sciatic ho komo no 0540 311 0540 311 311 afei mama yenko Abe Heba Clinic wodi djuma pa wota no so apatrapa new site ho apatrapa jansen ho ene ho nwakora sa wo ye brebre na obeko na mame Abe wona na nurse fo omosi aprinwa pa na yesa yade you are blessed obi kire ho a wonyira akwa pebiribi fa che no se wa kire se ko Abe Heba Clinic ko sa ho yade ne binum toto abibiduro na se ne de doctor for we se kanyina kire se enema bi ho abibiduro be ya hospital bi ene ho betimi aye a kire se nyankopon wode tumi ahye abibiduro mu ma edi djuma papa yade biara odasani yare no oko mame Abe ho ewa Abe Heba Clinic nyema nyina betuto yie sa kire wo so a wo se secretary doctor no odi djuma papa itwe yade ene nyarwa akari nyina condemn to theater wode wojonso ya wo ka hwe no aya si kire yade ba ko pa wa utimi firi wo ofie ene sa diabetes no wojonso wi a fa bi kama no say yanchina hure say yesi kire make you look well my brother because the thing where you are go see your mouth no fit talk na wow kwa patrapa kukre wochana no pa bonsu ni na ko ho patrapa janse wo ka bi esi obi a wo so ko mame Abe do ne kwanta to hotel no so hwa no wo da kure bi nya no so wadu ba bia wo koro fan kwanta so abo sai paint ni yellow no ane ho ni fidie nyina ya yire number ni 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 abusa for mam nyema home na yenko ensem no so ten nipo di ka no ya be dina san ba to pon so ayire gwiasisi a na ne aye kan ne se sa kire so pai so a eto de dimintumi na no fabra sompa 3.1 wuni how odia ne se obefre 0243 58 sabo 58 ba ko kan hu bi na fa 780 twa to honom pushi no kai obi baje oso sesi a na bra na beduru sompa 3.1 ene sompa TV a why is that the Jones first that's obi nsem bua ya de kone ye kotoa mana na ye kokire a na sika kese bi animu but ene sa asem we ye nse obi adwuma de ene obi nsem bua na se wo kwa akotoa anase ye kokire a katacho nipa bibiri dwane obaiden watu aka disa no man ye se de a ene bebie de be firi ne kwa kodu baabi muni nyina wo muni nyina wo okay me fam ka ya be ye pa oton bibi na sianti okay okay so be fam ka ya jitum ya jitum ye ni bebe ofriba kama mo we ni mo omo so diskari be dia asime nyano yo ya bende akra mi no de ma okay ba pa nyina trase na mama ye nni nkomo
eno ya Mwakwaba. At the say, Yamiadum. Yo, but all the say, Pacho Bidia Nama. in Nama. Yo, in Nama, wakweni mu kakra. Wadinchine. Na Savia Nyadwa. Sisi ade. No company nka mami nka sema yekan katachon ka bruwenka obetra yeden asema yekan asisi sema ne di huni senke ni o Kanoa no di mraso anka bruwe kama ngo bepe de wa yo ba panyine empanifo se anwumre Yo. Damasi Mpenifo. Anyumre de boko. Mi filinkin kesi. Mi wale wewu e bi e fe na jabo ahin wewu. Na me ne kwotena nkwansa ehon ye kwotena bo ye bra ne ye maso won kin kesu enti mi ba ko to kuma se ya na mi kunu wuye achi nam ne nananom nketo mi ensa ko ane tie kura adase na me ba ne baaye so be do aburo na kasa ne ye bon ye kwa kura na ase no mi kuro mpade sitache bi timi ne bi wa mo ho ana wo mutu ya na wobodi ya asase na me ne mekunu ne ya hani bi ebi so ma hai e ma obi a na isika na kwa akoma no nti asase mekunu wo ya asase ne wo minsem na de bi ma sabe esimfo ne bi do na me ba no ba ye sa wo be do abu na me so sam de be message ni adone ani ye be do nti me ne nyina e ka mu wo be na me ye adwuma kakra na ase mi nya me de no na wo nye ne preko me no nana no nkuma me yensa ye adwuma na kakra sa ana atia baaye ani usu bedua atia na ye ja buru no buru asase bedua atia me ne tra mfie du me yensa musumi nsia ne musumi ya yewo mi me bare wa ma me hwe na me de na ha me na kasa de nyemo asase na me nua ne de ma me no otwe bi ma me se ma me twe bi woni wo ma ho same fanto no me di so wa mfa ncheme enti ba tra ho no me ne wa ya dwuma no ise dwuma no eba mi so me kuna asase na nso enti me ka kire wo se me kuna di me mfa de nyina enua atia na munya ba bi ni di na wo ka kire me se wo ya oni me beche me no nyina na yo ne beche me ka se ho ne ma me ka se ho ni se ma me wo ba na wo kana se mi na mpa cha me ba de ma me ka se ho ni se me nua ne de na me ne wo do no aya de ni a wo yiri di wa kira wo ma ni bi so wo ba wo ne ye nim na na mo na ahwa wo saa ana efuo no ya ye enti ni ti atwa me se efuo no me de kakra no wo se saa ye nyina na se saa ye na ko yisika 10 million ase ebi da so na me yensa me ye afiri na de ma me nam so kofi atia ya se ni yesika ya sa de ma me ni no ni me yi ni kakra wo se saa de a ye nche na me si yuo ni ye nche wo ka saa no saa no ko fa oba bi aba ho ba ye bi ehwa ana wo de ne ye no ko ye de kasa nya mo dwuma am no ye no wato abobo ya wato moto mienu atiam so se saa na akotuna wo ba won kasa atiam se saa ye no minya asempo se minya kapre na dit kana kwa akototo atiam ni bi na wo ton ni akodu busumi numu yimu ba busumi ne kakra ni na dit ka 30 million koma me baba ko se won fa mame Sompana 3.1 dem ka jo se adwuma no me ya me ntiase nti me kan saa no ya kan saa me nche na me se ani ya nche me de tom panifo bia no me kwa na se a me be no odidi ma tem rough nim tete ya ne se ese me je kura ase kona o so me ba ha wo be kume wo ba me a me ba na me ja ye nti me je kura no se sabe kenken so me ni afu wo ho nti ho na ese mpofa aduane beji wona me kwai fie me ensa ne busumi nsia ye bo mi nsia kura na se bi a wo ho me nkokọ ne me anuane wo ho nyina ba ye nyina wa fa nyina eton adi bi chichen nkorofo na ba de kansa na aso an me kan ye me ntiase kofi nti me kansa wa me enche no afa ye me kwa na ya atemdidie ana me ba fie nti me ba fie no ana o ka kire me se woni me ni bibi a che na me se nye me mo bi wo ho nti ye mo anu me fa me che fa ma me o so fa ma me kan di matem
na agya me no yɛde te wɔ no mu nti yɛte wɔ saa no na deɛ yɛ ane sɛ wokɔfa aduane na waba no aba abɛdi na watɔ bi mehwɛ a na wabu nkwasea na kasa no nyɛ mo me ne wodua atea no watɔ prɔt yɛ asi da woyɛ awie ɛda mesu nsuo mekɔ nsuo menam ne aduane ma nipa a wɔmhyɛ daa no aseɛ nti wodɔ me kunu asase no bi na mesɛ asase no maburo kakra nkɔ mena nam nie wosi aburo ni hɔ na mesɛ aburo ni hɔ deɛ a sika yɛ sɛ ɔde ma mefa ma me wosi 2 million fa ma me meba na mfa ma me ɔsɛ ɔde atua ntɔm na bisa ne sɛ bɔɔdeɛ ne bayerɛ no a ɛne mma no awu no ɔmfa bi ntua ntɔm tumi deɛ atua ntɔm ba no wamfa ma me nti nkɔka ho asɛm a na wɔtuatua me na mka kyerɛ sɛ deɛ woyɛ no nyɛ ne wɔgyina m'ani ka kyerɛ me sɛ ɔde nsa te me so sɛ meka sɛm na kɔyɛ adwuma Nyankopɔn ntua meka meba ne ka me wadansefoɔ nti asɛm no de kɔtoo ɛwɔ ma anim no na kyerɛ sɛ meba no wampene ame anka asɛm no ɛna agya wodedi matam so yɛdi matam saa no na kyerɛ sɛ ɛhɔ me nkɔ hɔ na mede asɛm no kɔtoo nana bi anim yɛka yɛ meba no anyɛ mu ayɛ bi ama me ɛna sɛ sɛ wafa asase no aduane ɛwɔ mu mfie mmiɛnsa ne bosom nsia mensii hɔ da na mede asɛm no saa kɔɔ me nuam hɔ me nuam frɛ no a wankɔ mede kɔ nsita kɔto me nua no mmɛma anim yɛfrɛ me ma no yɛankɔ no kasa me ma no meyɛnu bi ka ho amene wɔ mo deɛ ne deɛ ɛhia mo mawo ne sɛ wɔ sɛ wɔmpɛm asɛm a menhaw nti wei no wɔsɛ asase wɔne me nkyɛ asase no sɛ yɛda ne ana woda mu meba baako da na da me kunu si yɛ no wɔsi da ne nsia na ɔwu gyaa hɔ woda mu wotu mu wɔtwitwa ɛda no wɔyi sidi na wɔsoro ne nyinaa firi wɔtwitwa wɔyɛ ne nyinaa tumpuma baako ato atwene woda mu beebae na wotua me deɛ ɛna wodeɛ me wɔ akuraa no ɛna akɔtua 2 million bɛkaafoɔ 400 wosɛ 400 deɛ wontua nti mentua metuaeɛ wotena adaa no mu wosome num ansa na wotua kɔ ofie wotua kɔ hɔ ankra me wosome num no beebae wodeɛ yɛ 800 ne ama 2 cedi wantua me na metuaeɛ asase a ɔda abura no wama me maame no asase a ɔde maa me sɛ menidi soɔ no meba no asaa fa mfie 9 ɛne fani yɛ a wɔno wɔdɔ a ne wɔdidi asase no so nti kuro mu no ɛkɔ na mba ne bɛka sɛ wakɔgye bosom kɛseɛ firi nkwansa abɛhyɛ asase nsi sɛ mekɔ hɔ a bosom ne nkume nana no mmiɛnsa me ne yɛkɔtena hɔ ne ne yɛ adwuma no wɔmfa yɛ ne wɔ maame ɛna ase na mba ne ka kyerɛ me saa na mesi yoo nti wɔka saa no ɛna me so meka kyerɛ we sɛ wontumi mfa wɔ mo nyɛ dɛ ɛna ase nti wagye megya padeɛ nyinaa awie wɔ no ana wodidi me atam didi me ma atam obi bɛka sɛm ne bibia na mebɛyi no ɔdi no atam nti medwene ho a meba no ɔyɛ dɛ obi me kwasea ahyerɛ me kwasea ase nti mepɛ sɛ mɛwɔbɛkyerɛ me aseɛ na ɛfoɔ ne deɛ wɔ so wɔ ne mebɛkyerɛ me ne ne nkyɛ ne nkyɛkyena deɛ ne ne yɛayɛ no mmra wɔ hɔ sɛ mekyerɛ fɔ no ma mene ɔne ye mena mesɛ nsuo me adwale mesiw nneɛma mene ɔkɔ afuom atea yɛtete a nonum ahomakye nonum mekura tɔɔkye akɔtena wudam saa bɛ no wawade baa na ayɛ dadɛm nti yɛ saa na meba no mena afoforɔ bi bɛka asɛm no kakra na meda metiaeɛ sɛ nyɛ hwee nti metiaeɛ no bɛyɛ bosome meba ne firi akura hɔ ba a ɔnkasa me ho ɛna mekɔ akura hɔ na mena afoforɔ nhyɛ no a te sɛ asɛm no yɛkae te sɛ na mesɛ o ɛbɛyɛ bosome no ɔba a wɔnkasa me ho asɛm ba no ka kyerɛ meɛ ne sɛ sɛ meba tu kwae ɛbaayɛ no ɛna obɛsi abolo sɛ kuma sɛ nka mma hɔ nti kɔmɛ de me a na meba hɔ nom na ne yere se adidi na atam nti wɔmfa me nkɔ nkenke so hima afie na nanse wɔntumi nkama asɛm ka sɛ wɔntumi nkama asɛm anahema wanka no korɛ kyerɛ sɛ asane bɛde bɛto nsa na mema sɛ ne sɛ deɛ yɛ me nti frɛ wɔ m no kasa woka kyerɛ me sɛ dwam na yɛn deɛ medie nim na deɛ me asase ne deɛ ɛne deɛ wɔmam bi a ɛyɛ nti na nana anka nti nana anka sɛ bi a wɔntumi nkama asɛm a meba nkenke so no ma akɔda menuwa bi a nkontɔkwada metena mekunu fie saa na bia wo me nyina wie nti mba wɔbu nkwasi ale kwa baabi a ne yere no na wɔwo a medin atam no wɔmɛkyerɛ me dama asɛm ana no
Omo Samoa. Asim ya reho me de kura de nkam se obi sisi me na me ba na me born na mane ne ade. Omo zaman for say awoye. Say the beyond was say no. Wa hu. Kasema woye. Kasema woye. Say na Omo. Ada jona ai duaba na wo kan em se nipa bebre nim atia no. Cashew ha. Cashew. Nipa bebre nim sha. Skaw. Skaw pa. na kasa enfo no. Mame so ase mumai. Ayame ya. Anam pa chew. Mame ba bia na tifie dre pa na ne ba. Se makwaje boss ma be chefu no se usi wa yinku. So obu na be ni so. Se de be ma mi si okura. Zompana 3.1. Yawo. Omuna Samoa. Kata chew. Mem se kakra bi kam minim. Yo mame. Anam pa mo chew. Kasa jabo asase me yahodo mienu ba kono wonje we firi mi ko mfa se me nua no na ba ko ma me sto firi nkwa ansa wawu enti me be se ni pan kwa woni ye ada se ba me de anso so no na ye enti futa mienu na me na ye ansa na me kunu ye be e ka mienu no enso me na ya o so ni mbeche. Okay. Mame wodie enye eka no hu kontabu na me mehwe o. Mehwe ani dia branti ya mfa mane mame ene afi adwuma no ne yene cheye mene ne mane ma wakaseti ameyere ye mfa konkenke so hima ho ne ade no omono it's unfortunate ha dwene kakra o if you say fine abrantie no maintain anu mu asem de na se bibia si pa ma o se me mama ni minim sa se me wo ye bayfo de na bebre na aflo inshallah wo bayfo de ani bebre na ebe flow na gadajo odene ko ayo no na kinken so ma ho no ana o mama ni ebo ne ka na wanya sikantua ndinga ne bia ko twitwaje mama da bi se si ade se sa abranti wona ne mama ntam na de kudama na minim se ne mama ne ba no no mo ma kan so no se mama o mana aka no wo mo ye oye wo ma aka de mi ni bibia na o de mi eto kama ono mo te kama na se we na ne nsem ayi duro so wana o ma no be do ka shi no na wo hu atra ko so yo but for me ko computer so gede e ko ba ebeti abrante no mu asem afri chief producer ho 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a oto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibidro so ho bibidro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibidro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ya de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe, so okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I could describe them. The taste they like
Charlie, test me deep. Charlie, you talk all. Test me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our brap and yin and yassim, and no, I had to me and co. Yeah, bono, or by a city. Confanco, Asem Mmpe Nipa, me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't say me. Listen na dia we dia ya some ketu e. And na tiefo, obi entie dia me kan yi. Ba ma duru bibia, e sa o ye ho duru. Dia ma ni dia ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sadure mema nyina fra na gan. A mema dure fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo be no. Wo pa mema dure fra na gan bi ata. Ebi was asokore mampon. Cement herbal shop. Ene mia eto bibidro ni abrofo do no a. Sa wo pendo do atu a. Koda ni farmer, Colinac, Misty, Apidank. Presa number C 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Yadiaba sunyane for ataju for wa ena diamate denne diamo peno ena bamu amamui yadiako diamu nsem amanyosem afisem awariemu nsem eni ena bomakwam ewo sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hini ya wadubuache ena bedwafo Mmrantehene Yabu Aferikatachew wono so na bedwafo ya managing director Tarawan Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abepiem wo sunyan na ye ne sompa adwumafo a ewo sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Boaje Boadi yawo ABY ede won mano akohia na sompa 98.9 FM ya bebia no enuntina ya tonsa frɛ na nanma trankonya ewo bono East any Hafomantemu nyina. Your special guest of honor eye Madam Justina Owusu Banahene Bono Regional Minister Yasedano Sampaya Ebeja Wonso brebie na sompadie e market yapa. Okay. Sompa market yapa. From the look of things no nya some here for ibetimi akobi. Asem Mmpe Nipa. Asem Mmpe Nipa for no ibetimi akobi. Niema hwehwemu kakra maye no. Okay. Abusuafo mama yentie bibi emfree chief producer ho. Bema wusu kantan krankan. Already wanya kwa ne maame ne mani bi asiesia na mama yentie 3.1. Yeah. Bema wusu kantan krankan wakase. Bema wusu. Ofa. Menkasa. Tana hosa. Nesoro kofi. Yo. Ofa wadaroma mami beye complain no when wa unimse dwumadi a wode ahye ensase enye se obi be kana asem se ye no kre se nye no kre no se eni po de ne baaye no ye penanum asem ye de eti ye fe no kasa men kasa eno ana ye den ye gina so ne ade Mmrantehene wadaroma mami di asem ri baaye no ye bo modern frɛ ne ba no mami mpacho oba no din ni biem de ode no Tewia ba no na nua ba akoka ho Martin so ka ho na oba ya wane ne maame anya na de Tewia no yo ana Martin no de wano so ye maame yiba yo ne kachiri no yo na obedu ase na asem o kan say me maame wode Tewia no kwa na ba ya na asem nso me ka ho na ese o de won ka ho no se hwe se me kwa na odi medi kan ese se me no odi medi kan no di enuafo ni nyina aka ho yo nyam da ngase na no kwanyam yanim ni Mmrantehene maame eda edi kan a obeka na asem no
bibi o kama ni si so say ne mani mfie no say enwumre ne ma bia me nwanwa kakra obisa ne say ne mani nyina ne kama wo se ane no first time o ma kan de onum ni ane mu didi ni ni di man bi ni meba ma me o de meba first time wo be kan na asem no na akoye say ne mani nyina ba kokra emfa no ho o mu nyina ye yina ma sana maami be kan asem no maami meba we be kan asem a ye recordo adansi nti na ye friend say Martin no e kan ho ba ye no edu ba bi na ye me de kire say first na maami no be kan say enkra ni nyina yi na ma no na asem ni nkonko gina tawia no nko aso na tawia ne ba ye no na asem a oka ene Martin asem oka ni nyina yetia wase maami sebe mpraduasa omunye nipa bonefo so obeyi maami ama senya afuo ena se asase no de ma tewie kwa se wonya enkane maami no okay esese nkodidi ye den ema ne bidie tewie na numa asem no ne maami no ese nkoma ne bidie adenti ena wo mfie na mbisa se enti eye no krese wo maami a ne mfie eduru sei wodo ba asase so didi man bi ni wo se da bi ogitum se da bi wo mfie no nye na adwen so be fie ni da adenti ena Martin nso so ede to so saa ka eche no so de to so saa omo asem no ni ti a wa bomua ni se maami ayo madwen se omo ma no omo nidi anaso mu ntwa enkron nti omo so omo mama mi ntwa du da ene say mancha ne huhu masem na enkra ne kan omo se maami empe omo yie ene maami yie nyina no maami ne mpe omo yie maami sebe wo ye wo mo huhu mu enti se wo beye mi wo huhu mu a hunam mu no meso me ma wani nye okay according to Matthias, I say in other words, no see a chimpa, say, yeah, mammy, where you for. One more time, some mammy, before. Come on, baby, on the Fabiano. A copium say, mammy, before. Tell you, Anaka, catch you so the idea. After so, say, Omo your margin so be didi, I'm one mammy be a dinner and I saw watching. Omo dear, a tuga. Yo, that's it, sir, uncle, one more dear. Omo that's what yes, sir. Omo ba de no mo tiase menim se enwumre no waka ba bi dia because anopa me tewia no e kasai e ma ne ka se wo be kasa de tie bia ne yemfer ma ne kasa na enwumre ya ne fon adum menim se waka ba bi ana wo nyame dia tewia no ana ekoye o ka che ne yesa on koye ne ma me complain man ken ka so hima fi se ma me na cassette ya no na wo no ya tewia na omo no Asem Mmpe mo se tawia eni ne nua Martin no se o moti ase no mungu ya o momra ya ni ma I don't buy a crown asofo because ensem no ye wo bibre BBC bisa me ma me ye be fo de is happening at everywhere the sikani bi anka nse ne ma me so ye be fo da enti me de ye ntwa ne titi me se sa o moti ase no mungu ya production team no me through challenge amamo se mo de bie fata se tawia no omra ya nim ha wararoma na ba bia okokọ ya e kire se maame ye bayifo no so ho so ye be wura koduru ho adekodi a ni paradi hunu se maame ye bayifo no onso onchire mu nkire ya mfa na trasa ya na sa ba bia be ko bia na kopiem ba bia be ko bia na esi kopie mu sei mo ko ne sei ewie sei me de we huhu mu asem enye honam fam asem nanso ya bahani ahwe na so omunya akraka e ma ne si so sei enye omo nko a enye Martin no ne tewia no nko a o se nuafo ni nyina omumienu omo ka se nuafo ni nyina bo mutim poso onya de so be fi na mranche na ka se maami sebe enkrai company so omunya beifui omunya nwudie se me se ono ana ahwe ne manu a mo monyinyine nyesa omu bia anopa me no omo kasai omu na enwumre na menya nche omo nkan se obi aka ba bi dia menim omo aka ba bi kura omo nkan me se maami
on say wo na wo mema nko a mema tete edin adwuma na wodi ni hia ne na bebre se mo papa wi na waso mua besi sabri na sabri de ye ne di man bi ne fi se wo ye be fo ba bi e be ko bia no na me gina so ba bi o mo ko ye bia ye betu ka sompa ye director da Roma wa me ye ka mienu ya pepa ho si ha oso ba me ye pick up kura ka ho na bia ba bi o ho ye kwa na ya amamna wo ho eti ni tie mu ane se ye be kwa koduru to wo pa nyo mo nkwa so ni ba bi se wo bi so ni ba bi e be ko ho abro de tenase me sure by for the mo ye motion na ya de na fi na obeye mfa na obekwa obi ka se woni wo ho no susu mu na bonsam we ye susu mu na because bonsam no mu na na otumi kun kura to twene ayo me da wase abusa for ya ne obabasi okun apremo no bidium ya santoa na Asia sisia wana na chia me foforo sisi yensa kano na Asia sisia na obi frame agye bi o se Mmrantehene ma me no abrofo na bo na baso no me pese me koho me pese me koho me de me yade koho oba bi so ba ha o se Mmrantehene 10 minutes bi amode ma me akoso edu ya no kana me be mo bidi adanse na me de mesa to another 20 minutes aka ho onye 30 minutes na msinya na wunya no sa na wase boto bi akohunu na ma wa uhura trago tebi wa ko hwefom eti wantumi ama wase wo beba ne ho ye ndina beba na adia ma media bibiduro ayama no ano din papa okay na media nka se maami onya ya duro bia ye na duro bia fe ne hebatin no ka ye nye no ho hebatin no maami ebetimi a ja krene kene fa se memensa na ye nye hebatin no ho adwuma ti Dr. Kosi duro ya mo akwaba ya rabemena ati sai ami adumo na aso ye o tiame o kan ho ba ya tiame maso e ko so me mo akwaba ya jawo hini eno achire te sai o nyame adum pa bibia de dana kwaso bibia kwaso kama na da mo senso na mommoa anse me bae mbeto maame no hokra na mani atata ni so ne nti su jampa kakra ho maame bedi enti aja na nsue branta mo atisi na maame oni abrowa jampa se enti wakote hwia na we ni hwia ti mo best friend pass ya maame ewu no wonya abotre zanse ye besi usua kese wo ma na ti wo ho asese obi nso be wi ase wa ngobada yo ti nyame ampata na wote hwia na son no anipa no kro no asore no ya ye kro no ho na nsem nyira ko pipi maame ye ni nkomo wadawroma ya na me person ka obi ntua kese ka de beje kese ka kro free me ho na kotana power specialist ba hospital ho o de wasema me mama ye me ho aduru na me beti amanfo de omo ka ene wasobe yo ya ene wasobe yo ya sanse adansie nana kama ya sa juada bia me ba ho this time round na no kwasem ni nipa so na ni bo me so se Mmrantehene na so mu TV so so mu TV so in fact ebi chiamensem ebi chamisika Mmrantehene se manti wo kasa anka me long time ke dia yeme ame wo ya dwuma o na no nya me no mienu na Mmrantehene be di adanse ne kire ai wo se fe wo kasa agoro wa dwonso de mia me twie mirika 1 hour ansa na madwonso na mfifire ti me bakasa madware nsu yenu wo so bakasa wa kodi abete ya ehye na mfifire ti no aya ni birisa Mmrantehene na ase poma ekura no opie na mo ka ase bia na bi no kura dwane firi ho poma tenkirenche bi Mmrantehene wono se bi se bi buru watibogu ekura bi ase na wono poma so wokoto ne hin no wabo modina ko twa ayi dia miti minko ende kura ne na poli mpabwa hyenhye no pabwa hyenhye Mmrantehene ni na anono wo wu na mpabwa ko da hospital anye yi mpabwa no wo so wontumi nhye mpabwa no
ne kwachi kese dwunso na mantia no kwasem se dwunso ya dwunso ne free o ene ma bi wo nyame de ke ye free dwunso ya dwunso ne free onipa ebra dwunso de wo no ye free enyama se dwunso de me ba na sebi watwe amerika onya ba bi kakra wa dwunso popopopopopopo eno na ye free ye ntwiaka ne koba ne se dwunso de me enso gasrega mintime nyonso de a no kwase menye emu aya o mama akwa we de chese wo hwemu a nyankopon na ne tume so na wo wuwie na sebi eburu ye kan so Mmrantehene woni sika kire se wono na da abusuan ya no na sebi odo na abusuan nya bi edi eze wono da wadwunso moja so beka mu na moja ta mama adria wose enuro na ensu edisi ni so ye 3 boxes adaka miensa ye ni nyina esi ni so ma akodo widie mu amfa still na yade ekoso wose finally ayoro so me ka kire ne se papa wa ye adwuma ma wi ahye ama o widie no afa ntime nyi aduro no bi ntime ekofie bese mbise wasem ensu na na edisi ni so na be ma dwunso na ba no mami se wo mo sa na ya dwunso na ya eta na ya ase ho no ya afamre ya wudwunso na kakra basope wudwunso na kakra basope na dia aka no sebe eta wa ya ase ho na di wunya na ebegina so a kopempempen so se wonan ya adwuma abrantie wakan sa wote ya wo so wo ba na ka na watimu no woko wosinsem etontana emu aya ne tonsra o aya nasik mame nasik yemfa be manamra o baba minti adansi bi fa edro sada abrantie ne ko numa duro no wakoda hospital 1 week antentam na so ono amu wotene ba bi dwunso ne de ne madada ye prostate no ho dwunso no ne madada ekama watie mu aduane kura ye de mana wogina ntintin ne didie asem we wati bi da wontimi ntena se also ko dwunso ba ni bi sansa de wa ko hwe nsu ogu ho na wa ko jare okay abusiafo power specialist Heba hospital nasem na ye kande media mama trust wo me ne wusi aya che ye adwuma che na amsa kaka bebo sme na ne mfie nwotwe asesei na media wadanse adanse fa ho no na me gina so be mayo yare ni ne ti se ya che se wo da wusu ho no oso babaji wunu na nadworo na bose no bi na nom na de wode ma no so nom bi ose ade chi ye Mmrantehene yade ginge nipa saa so fast yade ne ginge nipa saa na no ho papa no keze nipa wona mo adwenso de wontimi nyonso wosisi ya wo ya oto ase ya wo ya wontimi mfantana se sebi eburu wo minimu ya wo ya wontimi mena de wakiri kase ya wo ya yade ya fa woni pedue nyina wodi akoda doctor wasa dia be fi wasa doctor ni no ka say doctor la me hunto mi na se bi go bi wasa ato wasa wi ase wa ante wo we no ntime nyi aduru no bi onti ko fie nsamaga o na Mmrantehene ni pa wo betena wani na wo hwe na wogigi wani mu anwe kora obato twadi o na ni bidia na abedie no sa papa no ya ye aduru no ma no kokoduru na kura na se na dwebra wo me ye na aduro no mabeduru fio na manum nsuo ni de ni bi na de ye no ano ade asa tinka mbesenka ye kina na na dwinsu bere na madwinso era mse pape o yiri ni botia wo so bi ka je nsuo so jana no fedro ni siso na num bi tie adwinso na popo wasi 3 days no kofu 3 days no kofu hey ya dia atwa pente ya tuni pa ko sidim se mo mefa made o na de aduro ne de ayede and they was in no no sign no otra kokko breo ani no no sign na o bebiem no okura kokko no de akokko no bai na me sa na dada no menti manko adwuma ti de akokko ne bre mi fie na msa na akokko we de me fanyere hwa de na so wo wura bi so ba ho na ya de o de bai ne nkonwie ne beko Didi kan na ti ana watimi akwafu mu a ade oso obia ho na mse na akoko we mi wi na ya de yan kwa se de ya mi akoko so akodi mi yem e be de be ya na menya akoko ya we akoko be so mi yem fifi o agise mi yi akoko no firi mi yem ba brandi de ka so wo twen na ya de na ko so na wo di pa ko de akoko no bre mi so wo so woni mi se be ko tu de wi akoko no ana mse me da na se de watie sie busuafo be
no obeto me na me bisa na ho asem no se was fe ma me wo ka se media bro wo de wunni ma o se otimi do 1 acre 2 days. 2 days but then for 8 na wono watu enu ntimi nya adwuma na kom kokko beku no na nafa namba no to dwa nipa mobo ye se ya mesra ti obeka se ye di akoro so nya agro ya sempa say o call power specialist about hospital o fi Yas Lake Road watra fi Yas Kurada no wo de akwani ma wo tre suku no a filling station e wo nim ho no Jasbro e wo nifa hospital in the Sibin Kumusono, Omudivia Nimu. Kodne Kohadie. Kohadie when you so. Na feedback be a fabreme. And what she say, Okonkra, Kwamenya, ACP, main road no so. Or a draw cron one, a juma, a draw cron, the Bejuano, and one a Bejua, and one in Kumase, no a distribute to Oko Takradia, Anaji Estate. Wane anaji JHS na edi hwe ni mu e watakra de dwuma mudi no na nyagro numbers no e 0244 54 44 22 0244 54 44 22 minim say chairman bi wo no wa yin so a awahene wadaroma number etosumi yunu no 0200 383831 good power specialist hospital ye bibia simple your numbers in so very simple me ba 0200 383831 na wadaroma ma memfa WhatsApp number no enka ho ya na man for pese omne doctor e chat on WhatsApp and also betimi a chat on 0355 797878 very simple number 0555 797878 okay now what's in the power refer on ko hono ya no mo say oyene wadaroma power specialist herbal hospital say yene mami akusedu ye nhia ekra no na yinima dance ahodo a na me yensa so ene udwumadi awudi unim say we a very busy person obi ho ba ohwehwe okra age say o channel fame so ubebise na ebia or the hepatitis B usu say me ko hospital yes me wo hepatitis B obi anya hepatitis B anu usu na ya agro oyene di womni say sa asem e be ka che wa wo de be ba be dan power specialist hospital no na adru de etin if you say obi obeba bia na osu mate se wo fa o kama me bi ho asem say hepatitis de obomoden observe no kwasem ni nipa bia ya di nanim ama na ko power specialist herbal hospital no ya hu nsisan bebre adanse ne de bebre bi ya me nwa ba o wa aguna tanoduma se wo ya adanse de kese say ye man call power no ye hunu nsakrae bebre ma chi ma mienu na kwada wo ne tie was bra me ba wo nua ba tutu a na kwada wo ne tie ono na hepatitis B no kura mi hunu bi da wose ye chi abomu kura wote pampa na obafie aduane a wadi nyina wose ye chi abomu keke no abomu no pampa no fa no so a wose ojonso atise koku ojonso ana tise koku ono mo kakra ne ho bare kakra ne pabam okọ na kura ase wo hye hwa na san huriye sa wo kan wo se wo kokwa obesan ba wo de da no yade no nkonwie chese yade asoso ne brabum asoso ne brabum ama braburu ya yiri setan no kwasem nie Mmrantehene ni pe mobo sanse so ho na Mmrantehene be pie ho a that day wo suma wo ba ne suma me bi men Canada say hepatitis B na kum ne ma ne papa o ene ne nuanom fo ni ono so kebeku no ono so kebeku no men Canada na se ne brebu na asei aveso kra na ye fatty liver sia chesen samungona se fatty liver no so kra se de wo si ginu ho me na menti ase samra ye kase obi efura hunu se kunta obi efura ye yire ene ma mi bi bawo ebra okeka ne symptoms so si ya na bibi ni nam ne yem to no o maka che ne so wo henia
Wahenia. Now I want it. I say, a castle Wahenia, and never one over by hen or friend. The woman will buy a word once, and so was see a dipping in them. Never catch the doctor and I said, yeah, many walk on so that's the papa. So because you say, be sorry, Antenna, Yemua. And ye any and now boni dinner, a fatty liver. Na me minima de cronty, Tim Sornantan Nipa. Oh, Nanny Pane from whom couldn't die, and no one more ye power was me banner away me back. Jeza or Bawoon no, Mammy won't over what dear won't me. A yes, sad dear. Care, will be to me, Babby to make a photo. No, none of the bread one night, ya, and Danny Yamuna, as Sonny Bibia swan. Sadiana Cata so. It is said, ensure you have a bones or cocosuma. So, him cosuma. So, them knew me. Oh, your body agree. So, ensure now, what time at the Taramuna, what ensure you are not catasu. Ah, sape. Say, live, no. Sadiana yidi. I can't have the boss, so better the Bonayajuma. Correct for 3 points. I'm sure for Saopa dance, what do you want to pay? Mmrantehene say ye kan nya afadi agro wo ho wuntumi nwunso ya kire se dwunso say sa bibi wono mani abre ho pa esan say ye mfashin di prostate na kofa sa de ne ba amani pa bebre ntimi nwunso yie na tata nya mema nko o nya mema nko manyina so ntimi nwunso he nia no so butubutu nipa yem dane ne ho fatty liver so dane ne ho kesen so hwanka sesi nipaduam ensem bebre hepatitis na ye boni din so eno so eye adwuma nya me ka kire wa ne se twia na mo na power de feya se ho na ya ye tie obi nko ho nu no ho oh kura na me ka kire me simebo okay abusia for okay finally a record na ma mi sa se ma me compound adru sei oh eguso Mmrantehene kompono enche ayafo ni eti se first week baby na swate akoduro no mo okay no kwasem kompone ye yarbone said ye besi pa yiri nipa minimu na niti we wo be ya no ensam ho ya na sabe ebini mu frɛ ma me kompo ma me kompone ya osomda eti se blog ya said me na eti so ndia ye die twa blog da ho me ngana da o me fa number na ye pade mu you any wadaruma ye da wasi so obi person oba power specialist herbal hospital numbers are obi to me afre any 0244 544442 0244 good 54 22 good 0200 38 another 38 and a 31 power specialist herbal hospital numbers aka WhatsApp number aka WhatsApp ebe man pa cho person oni edi nkomo e wo internet internet video so na se WhatsApp a obetimi afren wo 0555 0555 79 78 0555 79 78 obetimi doctor na eba ten nso di obi anhwe bi etira say dia woni si ne mala mesedua ya mala mesne ne na ma me ne so obeba beto say 30 minutes obeba 30 minutes na mo time no to I was here for last me point ma me be say Mmrantehene na me tro no mo na 355 no me hu say me say tro no 555 5 for the miensa me da say 0555 na the 7978 atwato e bia yes simple me da wase yeah abusia for ye beko asem foforo so na me se abusia for mama menom ebo mrewa na ebo no beye no monhwe yie o mama sebe yaku anyado a se what US ani wasi hotel na wa brantie wote ano na wogege sika wonka so e bayfo da abrewa hiani na beye se no nya abrewa na beye se na abrewa hiani abrewa no wababrewa na wono kokoo fu won bibia sebe anyado a ye mmo no bayfo baye da momma ye hweyie mami ene watem wawowo sebe obema udidi mensem no gu mu nsuo yo
Mami bra wa bire wiase ne mai hono. Mami pie kakra mai na wose wo kasa. Mama mama no MP mai na ye mfa se from me se o ma na omumra. Na yesi gonwa na omonka na so kan ye mi se bi se mu nsem. Okay, mami, what's the sorry? Asem Mmpe na person kan. Ya me kan say. Me ma no. Penni pa ka ho. Ana me ka achiri ka ho. Ana de me kwodo ya ne ka ho. Na me de ka de bibi wo no ho no. Wo na me senka ja won fama de mami. Nti se wo body ho aba se. Bibi be na wo no ho. Se me na kwodo. Ona kwodo yo de no kwodo ya no yo. Ko bida so me na mfam wa asma me kan nyama wa dance for. Asu so ko bida so. Anam pa cha. Ayo. Nkwa nfa na asase ne wo. Ayo. Me na mfam ne nkwada na nkwada ye sem nkenke so ya. Obi an nson. Ani ye nam fama be dure kura na se. Nti se me ma ne ka se me wo ayi dia ene me da wo ma se. Asma me kan bia so mo ni nyina mo ho dance for wo ho. Adase for ni nyina be bi wan kwansa. Ayi ma no de so ase mu wate. Na ana me ka se we abrewa obo obre US and we hotels ne ade na metete anu a omo nkasa ye be fuda hwe ya na ya wo abranti bi wu aye atwuma atmanim kokobe na ye ko hormo kwankwa efiri kuma se ba na che emrewa wo fia ye ha tie konkonte ebu aye negu so se fie nwaduro ne mpoto yo nyina kotogu wurem emma wo firifie ho a omo abe pack 4x4 ya ye dware asra ne de omo so firifie ho enso kwankwa ya mfo matma kokuma se fo ma na ya bara so onma ahia won abre wa hia ni on e bon be yi me de fine me gidi se be yi wo ho de na enso so long as me ma me ago me wan nwime ama manyina be hunu wiase anya hode edi panya sika se mbotom no. You are blessed. Yo. Na say we di mama me bi ni na say we be fo. Me say omombra ye nim ha ba bia ye bo abere we be ye we shall all go there. Ye be ko ho. Ada yesro hwan. Ya kodu Togo nyina ba na de ni yesro. Ye be ko ho. Ni pakura obo abere we be ye no. Unjustified. Now apart from that so ne ono nko aso ni huhu mu asem ye be kwa places ne ma me be ko tokosua ya bere nti me ma ne de ya na ya kan de me ni ye ni ase ne mo me yensa no o mo grad o mo be fole mo me wo was enson me ma ne yenson ma me yensa wo na be ma ba ko wo mo nya se be ye ka se pe na kwa di atem nti me yensa na ne de ye nka ho ne mo ma me yensa no tina me ba me ka san kam de wo mo nyina na e ba na wo yense me ka ba ko ti so no ade no ho abade a me so me hia wo mo nyina ayo kata chong minim de sebetimi ba do no se bia na ma ko amno asme de chi no so na me ka de the person come here ni se engray ma mi de nko ba woni se ne baba ko na nko de ne ba se ka chi no so ka ka no ma me no ma me ho ago eti se o mu tie ye ne a o man ma me o mu din ne ye sen Kofi Tawia no ne ga ne ma de fe ne obede sa do bia obede ana Martin ne de kwa wo akwam ha ya ho Martin wa akwam ana be ma no so e fe no musi wo so wan kenken so kata cho de mpesa me kan nyina se ma mi de oba no nim se ne baba ko na e ha no but oba na be piem se afede ne mani nyina ma mi o mani so mu tie ne a de wodo wo ne de otan wo mu nyina mra de wodo ane de otan wo no wo mu nyina mra mi hu because ntimi nkoba se ti maami wanya nti ne mani nyina nti obi an support maami se wo so akwaje bosoma besi adenim se maami duru wa emo no meboa eti se maami ye befo ade mu ye ni maami wajai se na fe kwa na mo hye na ne ya nti no ma bi wa ya na etan de be Mmrantehene ka wo maami nye ti me maami o ye me fa na mesesa na menye wo maami na onye eba na possible eti so mo pese o mo fa o sa maami a ya jutumu ya befo
omo mra ne yemwa na ba ye ne ntutu na omo mfa wa asema me nya sa baby omo ko enso omo kire because ye nyu omo chini o ye ne nyu omo chini but omo mra ne mo ye okwan ya esesa nkomo do maami fa so se ba ku di ba we na chi ba he no wo se ene maami ene fa ye nyina ebra se na se wo ma no wo de nka wo mu no de omo maka no wo juju nka wo mu ni asem but e kire no kwa kasa bi e koso a no kire se wo mu nyina so mu egensi so ye ba ifo omo nkan class de omo ye no maka eye sa na ya na ha dwen we ne yire ne mo to no so sabe o ma jo mo maame no o mo yire ne maame no madi so mo do mo nya ba ifo na wo maame mo emfri bosom bi ho e be firi asore asore etima me kwa kuma to yem why kwa kuma to e so mo nyina ba nkora no anya bi anya mienu ana me nsakora na abeboa won di metra ko no anka sa wo maame ye ba ifo be re wanya osika eto na te me no ya dwen ya fa bro ana we maame we so di abrewati antina meka abrewati bremo ka chompa chom me das na aya na ya se mia toda bi kula popotro bi be se apese we kura mpo no aya bra me bele me ho pa na wo hwe maami wa wo mamunso na wa nkasa wo ye mu ade sa bebo wo be yi akade chom na ya na me mfa blame na se so bo ne mo wonom na asofo bi no ma wonom aba ye hu ade na me ko sunsum wiase na sunsum wiase te sen no de wa ma ne bo abebo wo mu nko na every second wo mu timi ko sunsum wiase ba na ye keka ensam a nyame afre binom wo mu timi ko sa bia ye hoba na so ne se wo mu hu ade a papafo no wo mu bompa yesi a no kwan wo mu sakra ne yemem wo hunhumu e ma ne beda ba bia wo se da na so ebinom de abusua mu ntitimu wodo ewa abusua ni mu no mu de wotan e na eba be sha nan enti ye sra asofo no wanya menfra wo no emfa wafu nante na bible nso aka se di wuna ne wagani na won kwa na aware asase awrade wode ma wo no so enti wo mu maame no onye se de krampo na wo mu maame ya no mpa cha me da so for 2 minutes na fe yenko yo nana da bia me ka asem se abrewa odala nkurise mu no ye fe na abrewa boga na abrewa onamfie na onika no abrewa bayifo asewe na areho se mami esi so na odala nkurise mu a akoya abrewa boga ana wasi hotel bia mi mami fi abro seni o mami hotel no de ho akwa no abrewa boga enkasa kafra na yenim se de nana ka no munyina beba ebia na me amete ho no me se wuhia abo nsamwa ebia be ko bia no wasa yenim se e ka asemu a ye entertainment na ye nyina ya sere na so se nyame anya do na tiefo na ahwefo enhu ye mobo na se ko ka asem se bia me asere a oyonko bi nyame anya dom se wo so mu a aje se tiefo nyina so asem na woken nana wa wa sabe na okay anam dejabo ana se so bia yere jana shabe se jana shabe no ano safo sika de ma o no fa kakra ka se me mentuo ne kra ka ho o jam la ka ho o to pe 300 me de be ma no o nyame ya pon ya fa ma me na me fa se na me wo chim dodo e ko me se o ma me kwase me nkasa me kan entertainment de nyina asere o mi rem yesei o mo yese ne ke ye nyina asere ba bi nwie o be wura me na me ti ana kafra na de bitimu no na me desia yo mera wase abra ye be san hie bi wate o de asama be dan na ye ya so mu ye ntwa so sesei this is hunu ba bi e to da bia why mese nkwara no be ka ho aba tinwa okay abusanfo asem foforo sa wo ho asem checheche pa na mama yenkwaye ni meto ade ba akopɛ de sa mo ne me akasa se meto ade moro mienu ti we ba akopɛ na meton na ye kono tentem odifo somewhere congratulations ne ho adanse no ba na eba wa tie sikinken abuso odifo somewhere kan ho asem no obompa ye
Ebo nipa firi on hawo amane hunu kodana owi na de nipa so o sofo susuhwe ayi omna samoasa esa na mo say ayi agrono Sumpana 3.1. Onya ohwe as wa emehwe onya ohwe ye pon ye ko break kakrai eno ma akwa emeche o se me me baefo na baba bia na se obehia obron sama so nim so obehia me anka wa ma oh I dance for don't do that don't do that so me wadofo atefo nteni pa ya message jai ni oh na ade obi antere me say jai Omuna samu ni ho adwem nana eja ya hunhum na woka nana nya hunhum eja papa di matum no adaja ya kwa kire no ensem bia kopio no se ka se ka na fidie so a anya se ana ko kam yen ka se ka biam di piamo da nya ka se nana ise me nya review awra be okra ya no na tia waton ade a esa wo tika metifo na no mo patek na mo kan se na se mo o de chire Asem Mmpe no mo asem o Asem na pie madam fu no for Asem medin mate da Asem maka agwaro go wi adwaro wo mo wi wa abeso wi o ya Asem yes obi anka oba ya okesu yi o ha me mama me kaka me defie be wo som jima ho be kaka o mama me si onum nguma ade so akwa ba akweso obeka no no kwase ya wo de adwin bi enu tim Asem be ne e kan ne wudem ho omu nyina se ye kwa obi anka kase ya be wi adwan ya we so mama me si onum nguma ade so say ha me kan obeka wo de adwi bi enu tim Asem be kan de ade na me beka enti me se ya mami nso nu ma de so ma ka so bia ko wi adwai ten ya akwara no ko sene dwamra na mo mpanifo mo ko wedi moa je de DJ Tofia kwa ya bomba yi o ata chawanim sofo ohun mo ana kan ye o ka tejo me mama ho kan be baifo no won ho onka e wo fidie so me nka so e baifo wo fidie so me nka sa don't do that sofo e pacho Mr. Wa me waj me mwasi me very fair to bia Mr. O kansa anya ya bo be ya o tan so atakra ye nto sofo ma metiase na pacho free na no da dansa na umemwe na o wire fi so ma me fi na ti wo to awon ka so ma me wu me tankai but obi kana me kai ba party ase and it's what free I'm sorry o yire wuda me yire wuda o yire wa no ana ne wo yi so for me cousin tata me cousin be sere wo o dia be sere yin nkomo da ufu ani fred de wo yire wa no ana ne wo ho no ya ko of o ya kan wa nenti se wa ware ba bia kan we hu na bia one na gya ya won kai so for yi no man kwai program ma wadawro maka uyi ejire ni musinche ma me side campo oh wadawro ma na ya kan de ka make oh no dia ka bi kwa na say oh because adia omuno ye no nana so mo ezima bibi say omuno kwa yo oh dabi oh me pesa me disi Asem bi so dana fancy hwe so omuno mani already omuno mani o Maja nti say bia wa ware baby dada ma bia mo agya ansa na wo current wife we there sima hu say one nete na maja say wa ware baby da na me de me ba be kire me de me ba be kire mate na nti ye ka wo ye nto aso o ware oba ansa na wo ware oba we ya na o ware oba pen ansa na wo ware we ye na me sim de me yire e ba be kire
meka biem ya twetu amaka me de me say o say o pese hu me yere ena me say o ware ba bi pe na wada woro ma me de me yere e ba be chia o odi o pekro ma me kira say ne kwanwa me de ma be chia ntori enko Bike Asem na ma eni mu ne ye ne yadada we yiri we your first wife or first wife ni for the life mo no first wife wa no na neti we na say na as question me be say won kai ya na ebi a me nware ba bi adam e oyira ma wa no ana me ne te be sisa na me ware ba bi ne bi a ware no your first wife me for the country o go be here one no yo abuja for ye ko odifo somewhere ho na say medical ka no obo mpaye no obo wo say onti aso ya na mota bi sasa da be no wo ya asore wo so onti asore na wonti asore so da ono obo mpaye na uko na problem awode ba no hwani ye say asema be bi sasa mo ho mpaye no Barbara na Quran e kaseti ana se Barbara na Quran kaseti a so for ma bibia ha asema bisa wo no ma misa na kwamone so se Barbara na Quran kaseti a dia obo no obo sampaye no o se ne ma obo ho mpaye ne bi ne eka ya emene wo ankasa so bibia mu na yeka wo so bibia mu ade obia tonte mfaso no wo nko a ukwaje pan no ton kra na ya uka wabra pan no wuni bi sabi oh I'm sorry oh David my pejemani oh but so no ukwaje pan no ton oto no wife one it one dia mama e basa o so far I'm sorry in fact the name say oh eka minimum disappointment promise and fail oni panisha oba ono a na ka tell so we ye container ma o bra no wo sua adwuma no wo so be container ma afi o the next month na afi atwam anim guase bi ehia anim guase pa ade a wonyeye eho anim guase ababa wo bi ahwe anim a sebe na wonyam sebe o mesre meka ababa obi se wana wonyam wabra uhu ne sere ho da ukodifu somewhere ho ababa wano abekasem yade ne yede fo korankoro wa pem na no uhu sika nyina sasorefo abafo de ama antentam ukodifu somewhere ho koto sem huhumu awade obi no beda huhumu wodayim obi no beda kwatusem aware sem wodwadie o customers nyina yanka abra won ka semboni bia chiri obia abusafo ne aye kan se bomodna na bokidi ko odifu somewhere ho ewo Ajaba family house na wa obetin wati biu ne ajeji wo bia o mo ma me bayi no oso wonye bida se wo ma me na ye wo sister panyin na ye wo won ka bida emum se bibete sa obesia no huhum na wa ye free Ajaba family house no eben mensia traffic light no babia sisi filling station no no wone yewura Kesbin da no ye health insurance ase no wone na share fen so wo free ne so na wo ko ho wo free Dr. Mensen ba numbers no 0504 58 8454 0504 58 8454 and 0578 40 5519 0578 40 5519 yo ababa wana trase na mama yenko na sem no so ententem kra abaya ye mo akwaba ya to say na mi adom ohoye mi adom ohoye wi no ba hade na nema anode pacho de say pacho from Higa abawa Higa yo say abena na akuya ke frozo yi pacho me ya abena hwan Higa
Yeah, abena asubonten. Aha. Asu. I just will be what I know Masana. If you're a be over free, I'm was something cremo. If you're a be over free, I'm a kumase. That's I just would not must say be what Tanud Masia. If you're a be also cause and got out the animal with this one. Yeah, cook Masin Yamakasi, was here Kurasi Yamaketwa. Say Kurasi Yamanisha. Masin Yamakasi, to me, and Yamakase. Okay. Abawa Hega, Asem Mmpe Nipa. Pacho, asema hamane se school time na me share bema bi. Na one mami we school JHS. Na me ne tena e first one onya 2 years. SS na JHS. Pacho JHS. Aho na hunu bema. Me chese na me go school na me hu no. Ma hu no school. Yo. Ti me wo first born na onya 2 years no. Na ko top lot. E wa man from and no cry one can dan fu bi na ka kire me se akoto plot na mbisa no ase na ekoso ti meni no kakra pharmacy am konsu na me train blocks me si dan wie no akofa oba foforo na ba dan nim na me ko hu ye na ensem bi sisi meduabo na bam na so vi ni na etro second born no so gave ni kunu betina ye fie o dan 3 rooms we free any dan na baye dan if you abo arma ni si ye ba try yo because we na one get no editi ko kan ho asem ka choma message gani na danfo say dabi ni na danfo ni kan bia nti awia bi okokrom ena oto endro abibidro de bae na ofrege na me fi ofrege ni se gani mbra bebe amiti sisi ya no ma me feel ye don so ye two outside na inside gane fa outside door ni ra edem hono no bi ka chere ma me se obi ka chere so hu se mansa bi ra edem ho na also wo fie ho bi na me wo ifi na yesinim yo ti me bae no me ba na ma me edam ka chere se ante kojo de mansa be she dem ha ti na ma me nim se bia me boa to mu kohwe na se ya ampan man so ntokwa ni nwa mamu ne ge no chese ntokwa bibre ena me so mi hu na me mfa be mada nti na me nim sen ya me masem ne nasifu nti na me wo no ko an so sa ena nkoda etete ho no ma kakra yankopon ya adom na me wo third one mu na so ye mba enso me nya 6 months the same thing me free ho se me komista ho kakra me so ma me free me komista ho man so ti me kwasha kakra na me ko na me nyem ba na me nim se nyem an hospital crampo da to se me papa free papa da emergency na nam da nchen na doctor no hwem paka se na me fu akese no me nwa nam se da bi me nyem no se me ko twa scan e bi na yem papa ye ni bi na ayeme ti me ko twa na se ye enipa ti me hospital 2 pe eto so tram de kokko ye an kono asa akwana nya ne ba yin papa yi wie me na mu wa hwa tin papa wie ege ni twa mu no on ka chen se me sre ni fina mi tim no me kwa misuro nti be ya nka o ma me mbra amanfrum sre na akofa oba foforo ana mini gani ya juma baako e wa amanfrum me anyumre bi o dware o pie on sabi to spray gun ho am se dabi spread gun de me ntiase na me monitor akran ne ko pie gani fie me hu se onu ahwida si ho no na me fa door na me ram gani hu na gani se san kasa no call ne krum kasa na me se rakia pa ko dwa ba ha o si dabi na me se o ha o si dabi me se di machi o si dabi enso ntokwa si hu mo se me pekura twintes do beka bi aka bi e kire me sisi a no gen no na one ne tia wutu aye ne ho ade ama me santu na wo last one onya 1 year this is a more was saying total 5 one now 5 bema 1 na de one na wutu no mo aye ne ho ade aye ne ho ade na ubisa na o se ade ibusa no wa mama mu aye papa bia no kwa na o doubt ti o de ring na by me ho na busa say papa ko na ring e hyewe no so de koye na ade
I'm so keen to quite go Dubai. Me was saloon ye me turn again no ba honum. Oba saloon ho na say odne dey ba be kire me say but me hu ye no ha me man kan wasintin ka cho ma me say ante say na kodwaye na ase ring dey toshe timi so me forget it. Owo Dubai ho na me nya ankra say wo oba for me nti be him ne mama me na me so ke me twen no mbra waba obedi be 1 week ansa na oba me ho na me wadwuma mu na me nya akose waba finti me mbra na me se mate me koe no se oba be yi me ne mama me na me se mate me kopedan na me so manya bi nti nkotu aka mame dan no ho aprapra ya nti ene me kokrom na me koya di okrom me ba no frɛ me fon so am so me kokrom te me ba na so kweda me so me koya de me ba me bra me fro ndadwum na me frɛ no sɛ maba na so me koya me se me kokrom ene ya wo finti me mbra na me se me ma me ya de wadwum te me ma na se bra me se me ma because na odi kan ye me bi o me hyedam 3 hours na ma mpi na ase bufu ba na nya kwan e di pie kwa adwuma na me se ne de me ma me ya adwuma me ka bia na master ka se me nko me fa kin ko hyantim ko na se ya bunsa ho no me kodu fi na on baaye timtewa na mu se wo ba na ma me ni mi ama me nu wo ho na me ram me do no mantum gate so mantum edin komo ana o se me ko hena me se me ko krom ko edam so me ko ye ma de se man kan de krom ko yintim ne be ma kwa akoda na me se se me na wuken ba me ne kwa akoda me kan mem se mi timi na mabo na ewa aplape na odi mi timi ne kyekere me kon sei ama ebi kura so atetete se mi to mi huna nyina ya me ama me some last one ye MCS was so atade na enika nti was so mia ama me nya me menses at once one abra me time me date no enso ye awie ya abra me date no so se mi to me huna nyina ya me ama CS no mu aya me ya sana ama awodi me na me de ba se me sam se mo mbo me na japade na so obema me bia odom o ma me o ma me so a on don kan kire me na me mpem ba bi mfa no so mpem ba me fa me fune da ho kofa me fun wa adwuma mu e de ko o sizi me fun me san ka me fun no fa me fun bre me na de so me on ma me japade bi kwa de on jam life ma me na me nkom baby no so nkoni baby no ntina me de bae pity. Okay, I was a former me nya home kakra na yenko computer so adwadi mra. Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba, Matsia Kanoso. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie. I want to describe them. You really listen, hello, bro. Charlie. So okay, the taste no, they like. The taste no. How I go describe them? The taste they like. Charlie.
Taste near deep. Charlie, you talk all. Taste near deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wohwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Okay. Uma yankwayanim. I don't know some say ababa way ka say be ma no abo na wie ma wabu ne nsa force. I am very very serious. Na ya nya Mmrantehene number. Your friend ne ma me sanka e benya number na ne ma me ene ne yakasa e mama yiti. Ane se ayehi gai ne obayi na etie a oma wu mamunum ne so so se be won fan sanko hu ababa we ene ade enam so kora ma na kwa akofa ababa we adamfo a one na tena enso so obayi nka afi ene ade na ene no se ma me ka so okọ adwuma na wo fa kuruma kwa akoya ade ni tie wa mu ane se mi kuru fe ne se wo mra obaya be men se osusu se be ma foforo ne na kwa akoda abuna ma ne menses sebio wabu ni nsa amonamono ene ade ena wo ka asem no no yese ne nse hu na sebi be ma ni di kire no no na ba ni wani pie no kwa me friend wa sini ka di sana de sebi ko sini ama na bata wa sini di ci fa so de di afrem hega no mo man fi ni chire no bia hega no mo man fi Then see how it is a year now, or more use on now. I'm going to call on for Papa. If you went up or Barney Pick, I mean, send me the son say about send a buy once you know, send it times once you know. Also, which you pass out the accident. What I Roma, Kafra, Mammy Honum no Kafra, Mema Udibim now. Yeah, Etienne says, or call or Bar Hassin, or Sebi Previous, Sebi, whom would Jani Adeno, Ibiana, who say, or Rashi, Aqua Hospital near there. And a situation na no woman ebia fear when you no na enye boapaye ene ade nti eno de me so wada wo ma ema na hawo sanse ono ankasa kra no se bi wu bridi a ne homoja na ade nti eno de wada wo ma fache no na de e ho ho no na oba no de nti na ese wona ne konti se no yonko be ma Ita sense America se afa nti aka me se oba na no bi sa so kwa fini when see me ne dey how bet susuma na Hawaii because oba ne bia na mo kwan ya wode ne fa so ne ade no enti am sure say fa che no because that situation no na mu no when see you no wanya de ne mum so bia na bibi nti na ama na bata oba ne ta ne hega no kontokwa Ajampa je so me do no ba no e be tuma matre o no be tuma. Okay. No, I'm so say I hear an anabano when the dear money be any Tiaja. Only when inch will be a of Frey Higa and Prince. Higa then was a Frewana was a well. That me pacho, me go friend me a man to my kuma bakuna, not me quite necessary fam semi corporate as Sufia. And no friend me say, Membra, only friend me jam cassette, we can make quite jumum. Nti o de de besi be no so obeba ho na so ba ho no ma o metu me ho no ta dwum kwa na me ko pempa bo a hye ya me de ba
Ọmọ Samuani abegwa for Modaroma. Ebibia ya na obi di Asem Mmpe dan na niema watu si wo mu no so ya na yeta aka. Do asomode abeda ne de no kwasem ni. Sebeman wo ani hu bia ohwe a wahwe oba no. We de sa no de ye mfa na ware sem ohwe a be ma hwe oba ma na bu ne nsa amunum ho ano. Omono serious o. Oh, ya na eto da bia say we de ya waresem no. Ha dwene. De di ka no. Mo nwa say ababa wa ma kwan ma be ma na wo mamunum. Enkwara na de japade de. Nanso ono wa wo mamunum na wonye wo ho ade. Me gidi senke say okeka ho. Ade na wo de na wo mienu wa ye na ho ade. Na wo de wonye wo ho ade. Me gidi se basa no mo hunu se sebe wankasa wansombu bia amano nti de ope bia na wo beye me nti ase bura wa bono de ye ne ne nyadwene na akwanua se bia sese fa so ma be men ne sese wo ye ma obe ne boto ye nipa nyaboa nipa da sani wa nyaboa nti kakra meka ne se kwa bia se fa so na ababa wei be ma ne etimi respond no kwache na asem yenim se wode bem ana wode fo menim de esi ye nti ma wo hwe no hwe trosa na kakra meka ne se ma no se o makwa ma be ma wo no twetwetwe enum pa na onya mamre bia ma abusua in fact na waton ne mafo na waton ne mafo ni a woni na wumi no okoye ne ho ade uzuzu de ntra o man pressure o man pressure pa ene ma okoye ne ho ade but say o de o relax so o relax na we kura me nyindi se obese da no wa denkun wo mo denkun chiri paasa bia ayi hit and run ta no anyem no atwetwe ho ase anu awo be man so nya no katecho obe ne den kura ne so onya wonye be man no boni chimupo dada na omo wa anya de a na woto aso a de a anu na na ye ka che ye nwa ma no be ma bu wa katecho woni ne start abrabo no emprantwe mu no esese wo mo wani da wo no ma bi ho be ma bo de wo sikasa ho kura no esese wo trase dwen hu se me makanya be ma bia ne ne wo hwe ye nam wiase nya oba bia ne ne twempra oba bu okura na sebe ne ho ofe ban ko ne ho ofe ban ko ukwa wako to jam hwe goya num nyame ampata na mu ba akokora kose ukunu ya ni suba kose na asemato wo nso na me ne maame no de na wo ka se wo frɛ wan fi kata cho yese pampataku ansa ne to abeche bafo wo bai de akoya ko hye dem achinchim na yi ama ye bo no wo kura wo kokan ne rekwa wo de wo fa so obi asebe ne time nso ye ne ya bo no na sebe wa administrative force de kan no Ghana ha na de bia make se aha na ye sorry e so mamu ne abo am wo nko fresh countries ye kwa hu sa de wo bi da Samuel ko be meza nkodam akwan bi so de animu an se o kafra ye dan ni akoto na twese funu di fo tini pa bia sori e di nsamfun bi wodwere ho anta so wo se obai woni kamafo no wa ye kan asem wo de bedru baabi enkosi hui because be man e bia kakra kuta no ono kora wo koi ye be ka chense ko hospital ansan ya kwache be ma no hospital so awu ko so nya kwa eti na amasa no ma wani pa bi ayi na sabe me ka sa asem so ye be ma na for ba se ne maame awu woni ba bia woni obi ano sabe wo ni pa oba wanya kura na sabe pro bi beka se obi dis year no obi beka se de tina obi ye bia ya tiefo ne ya hwefo beka se oba yi ade na okay woni na wunum no akwaye oba woni na wumie no ho ade fine wo so no oba yi nye ade na so watena ho onye no wona wo mamunum kwa bi so our ready katecho nya by force
se chintia wa na emom no wo so wona ne tran ne pen so ene no ba ma bi okra na bible a wona ne tsakra wo bibia nkoyie but wa fa obey sapofunu ene wo de ni pupu nti sanko ne ne hyada mo no sanko twese ka kwaku na kan ma me kwantimi nso ano because wa sensen ba ma no re wo mu ade ni adanse wa sensen na me dem pesa me kan say wo ye mistake ba ma woni no wo adwuma mo se bra wa ye obi pen wo de wa hyada ba 3 hours o ko pa de ho wa se bra o ko pa de ho wan ka sa ne be ka se be si uso anke hye wo ma ba ma nanka from day one wo se ne life nye because nye first one wo de aye woni wa ye obi aye obi anti sa nipa we wo ka so obeku nye yize yize so betima kun yize ono na ma me ko kan ekura no atasmo kan wo so ma me e baifo according to statement so ma me so aja tum na ye ma me no de tie ma won timi nkasa no se wo free wo ko na no ma ko ni wedie mu e wo fi on 20 min nkasa o timi nkasa but a do time kata chaw yes sir ye nwan ma police fo ye no mo na ye adwuma so tia se gay ba nyina me hu se mo je tu no abrawo men straight yo akwa na me wo ko top pad me boa identity say ko ban sa wo Ghana na wey me de me kan nya say say ko report to police because was in when me ade be chi na Mmrantehene ya ababa we ya police debi adwuma na ya professional work e de san ya be kan no because is here be ka say na me ka say ketacho ya nkasa nso na say ye ne ntimi kwache no ya ntimi kwache de ye kenya nsasam na otifia ya ka kira wo eti abusuafo a mo de hye no mo se friend ukuru no kwadwo kwadu anya nkwa na ya be ma wo nya nkwa na ya be ma na me de pesa me kan nyanse oba na one ne te wono nso no onhwe ni nwan hwe ho de ode aya on sa ne kasa no kata choko fa be ma pa ye nyina ye mema pa ko fa be ma o pem ma pa oba obre o wuti o statement na okwa ha eno okofa awei eno owie ye eno okofa awei eno owie no okofa awei ha be ma we hu be ma oba oni nti sese no mandue e wo kwa be so e ma pe no ye pe ni nyansam na wo kra kwa ware ye kra na de ring no o de be sese na ring woni madwuma ha I don't know the ring be church e dey no the ring be church no sabi walk ayan kwa sasam kra e dey no the ring be church na wo ba bi wo say ha wo boa one man na that day no better na ha wo jaja mama che ye nyina ye mema ko etimi mema yesu da jai strong enti wo no de wo mu ni se Ghana for man ni binim mo se won pe be ma won do buru oba o pe be ma on de nani so hye o pe be ma sabi won de de kan obi nka bi no a do time ma sesa mo sesa o be ma be so pa mo hwe from the one an na try de ko so edu me bu a utimi hu ana wo bra wa bra hwe ye ka wo sofo ma me ka oba bi a ye ni san wiase bia ene e wale no oba bi woni ni swetwem pra wo so oba woni ni ware asem baba say wo wuram and wo free eti ko wuram first was can wo so wato no prum emredu 3 hours na wasa from we na ukopede ho ma me ko ye na nka kuku na so no net ye oh katacho na so opere bie jana katacho ma me ka se mi hwe edu time a emai ye no omuti so oba ka se won pre ama on ma ho no a wutimi kwa yire ne force for the it can be obadi no wa yiro obadi na to me se bese ye na me katacha won hu se ye tie ni mu ayi won se oba bi da be ma ko me se me ko da ya nu ya ko de e te se wi baby ato wi somebody zo de bi asa so ati any petition somebody zo asa petition kwa da no mata dro blue kios oh it is na man tie obama bia for banto no come by force da na mmom e so reading hu se emre bi obama wo to mu 3 days and 3 hours odo de ho no do jimi wom itu hu odo ajimu wom a san no okay so for bremo no go to me mo ka ya to boase because odo ko ni gidigidi so da se me to boase ko ni boko mi enre gata chobe me da se na asem we no said you can o de ma police squad ye bibeli no o tra won ma bet baby at 20 million dia to enko baby amba ka so for so ya nkasa na bibi kwa ye oba ya ye de bewe ni say e ba sa no e say court report say je to oba yi so ye je warrant card ade to no so na gese be ma ne hu wa onko sa bond won twem watase na kamide de nim say hina wa she da koto asi fie na wonye mu 5 years
one no musa 5 years sa kronfo be fa kan hye da nya you ehina obi na che anyina bu ebo ayeya oh ba se anyina o za anyina bo 3.1 oba emoya enti ka ekoba sade a na ka hina no kan hye da nya ya na so we die utu se mu wode nana emu wode ehina no mu wode ana ne tiri mu wode enti ko ni ba ya uti do enya hwi obum kwa na me ka kra fam me ka se okoye gen ho ade no me hu ye me nenen chedan enye na se o twempra no o no te o di ka twempra ansana o sa ko fo ya be wale 3.1 according to statement ba me chese okoye gen no we hu ade na opese oba no me be ye ade ye nka nche ma se woni be mate na se be ma no we mfa ni dia ma no ofo chi kofa oba o se uja na ko ba bi o enye ize sa nkwada 5 no ono osusu sa nkwada 5 no na se ne ono se me ba kata che se ono obai so ni jai krampo na e master say obai ma no ohwe nkwada Ghana hamra na aye bibisa na de me pesa che se time we de sorry me rem kaka time we hu se one ne to awu mamunum no na okọ ware oba afoforo no wanya wodi abiem e wokwan bi so wanya usutumi se wo frɛ se bra adeti na se se wokọ ni kwase wokọ badi utotwene na woni masema waka se no ene de omono yi ene de ese okuti ono ne dan a wo hye na papa asase so na memetin nti ono catch ono oba ye no wasi minyi ma me mpeda na minyi niema ti dana me mepe no so ni medi ho nkomonti ene de obako ene de obamianim ene se kwa ye kase ene ne kase we kwa na odu amonto ofre wa se oko oh da binyasa because obakun o boy no wasensi o minini da but wo ye ya ne maame kranti min kasai o maame de na husu ka chense maame ende yifrim nde maame no de no osuro ene osuro ye wo katacha ye wo mama bi wo boys bi wo wa o mu fie obi antimi nka na sem o eti wo so mu so wo bo wa untimi mpata obabu sa ebi ni sa boy we asa o hwe kan egu no so kojo kwanadu kojo kwanadu em se o hwema man from de ye nyina ya tena hoda na mesia oye no na osato to ties osato ya proma ni nyuma donso ni nyuma donso oye mesi ono otimeji da no wasi obi anu atumuta no aye proma na nieme bi wonu mo Asem Mmpe Nipa se o anti comfort ba no ma me kokoro tuntum no oye kokko chicha kwakudua tise kokoro okay so o se me de o ko sunsun wi ase di ankamfo na bi so for ya nyesa na person o chese bia we hunu sunsun na mi hunu na ka se kokoro tuntum o se me ni mo bi ho sa o se o hwum de ya tena wa che ohwa manfru ma Sofia ohwa manfru bo hunu ma ni nyina o na obi a otiwo a otena ho 10 years die yeni mu nyina se oni ba bia kro na koduro me ya pa na ohwa sa se ye titi bi o yeni mu ho be ka se ni mo yeni mu ho eso be ya hwidi mu nyina sa se ye ne tibi aya carry on na de ka ne se no de me pa se ka ne se agenda na de beto ho no na masom ese se ye ma police ni bia koswe antoa wasa kwa fase boy o se ma soje ni bia koswe antoa se de be ya wo de case kwa na se ye nkwasa se ye nsenhura police ni be de akire onko gi bibi amie nkonko ja ne nkon se o ya ware fo enne e fana dostu fo ni welfare fo ni sa o mo hwe nkra so no social welfare yeah welfare nko na wadawruma social welfare ko adi bi wajme ngukura so any social welfare kwese obi ba yira na o kwa kwanyina kwa nda ho na panyini pan ka che se oba no e de na de chene so ni pa su nim se ne ba no ennem kakra obaje ntintino ye de ne kosie etie mu obi anko antoa na sa ko ne dia pepe mukogo aso dem won ma him se de beto hiribiri no obi aso de ko ye pia boncha kwasa se ko ne ekodie no ma ho akoro ka kisi na ru nyina tutu aka de se ba akon so keka na obato aka se beto him no ma 444 o di dia do foro ye nyina ba so ya to him no ma ho odim de okako ho so
na say ye na kedia man panyini ade no be so afre no ma panye ni kosane shampoo che ne sa yeah no we achieve team kwata say IGP no dey achieve team dabi na abrantie we se fatase ko adadu ye ko dem na so be dey no kokodem nipa obebuo no kokodem no say nipa no wai anything na ye catch them say I was a police for obi bia omamu minister MP omukwa de ka say komkwa na awro mofo no na komu dansuo nim na omo reswe e boguro me say omi poni pom parliament oh na me na make asa ye wa the parliamentarians ni nyina ni oh na omutrimo din papa omunyina omutrimo din awudi no mdi kunipa ba yentimi nka na dey be chance no da bi boy ni dey kan say boy no se eche no e na make afa ho no because sanko sasema boy na dey ndie na sempani4 kan kula pa wo ma we mu a ankasere o se kakeye mre wo wiase adam na koto so damre mo fa bobo no ensaye what as here wo dey na chere na dey na woti mi abo ba be se be ma kwabrani asabe wonim se si buye pa e wo ba so ne wachi wo ba e dia eniti mi achichi ni minim abo ni minim asa so ba bia ya ni CS no ano anse awie ni kwanyim mi animri mami tasana na wodawro me so fu mitimi hwe awre ho omro hwe omro de otimi hwe nana aje so awro no ho da bi nana ne kwani ye kan sam tu obi na moja ni tu no nana mami wo huna mani onya mi to do mani ni kai mo du crash so me ka cho so sama mo ti mabi because enye izo ye yo CS pa na ye so mo ma mo je tu wo na mami ni na ni nyina ha CS ni mu ne moja no tu nana si wo manifesto prakon o se wo mi ti ka o manifesto man ka saka mo sire aha eti emoje tu no na mi ti mi ka sa afa ade nim dem mo afa da bi ohun dem che no eti be ma wotimi sa ade we na wo dane keteso a emoje tu no o ka mi kwa ka profilo omro hwe onde o hwe so ata se dem wo ankowro no no hwe ato pe ka na mo ka omro hwe ada wo ro no ho ana na ro no ho sa de na frofro na mo se ye de ntimi ahwe ato do wo kuduro ana otimi hwe kakra because mo jande na no den ana na se minua ba ni pa ni kwanya mi anim ni minua ba ni pa ka ba marka mi ni mi no eye kuma to kuma eye all that be die what I say na mo fa GP mami amusi da bi ye kwa ka mo fa GP mami Dr. Blessed Foster besem mo fa musika nkopre GP mami entetetetetem na mo to lan krisa mamam tuo we se be ma we se won se fata so trase metuti kwa na na se wonu bi ni pe bi din se wonu bi wo wiase ye kwa ka mo menka wasa se kwa ni pe die wonu oba wo yi obu pasa mo be 10 years anyi se anuma nkuma kunum wo bodam na ka ye tutu ya amne kodu ana se bodi abroti abremo abreho ka cha be ma asem na kola amene mi pacho me da ase o da so ya brewati anu me ya brewati am de say o lady da bia me pacho me ncholo mu naja monto na nsa ya na me fa follow me hu so mo twe ye de ya na monto na ye teto ana ye de apodwa ye dudum ma menchia owura bia friend Mr Harrison o wetimeti mo ne yire antebo achewa o mo fa dwumadie eni agrokora ye chia wono ba bia o mo wo bia na ye de o ma sesa abrebia nso o mo kosoa etie ye kele cha be ma Bema no wadi enyamblasem. Wadi nkwadasem. Ye wose sabe ye kasa ya no. Eni kwan senke wose wada ne fie. O na tsene mpa ho. Kada cho mpa ho na eka ya me. De ba bia sempa ni. Me mable watia. Eye me kunu no kula na waya me ho ade. Na mi CS ya me cesarean. Na watimi asomata dem de miamia ma emoje etumi akata cho abet you nka memo wadem. Kasa be man ka mema na dem e fa won se wakoya me ho ade ana se wa ya me paper kula nka abedem kana cho be mama me mie ne bi so enchire ye tiefo ne ye nyina me makwa ya able watie ma ya adwuma hospital da na na makwa won so da na cesarean na ye ka no CS no kana cho first pa na nka wokoya enke be ka sa wo gina wo wuo ni nkwankwanta papa bi kana cho be ma enipa na se efro ya ma ya na ye de akwada atumi layers etata so honam no enye se ye twa wa yina no
na chese eko na ye kwa ye CS wo fa ye funu ana se wa fanyin sen na wo kwa wo ne ye se de wo ko theater akwa ye wo CS ana se cesarean section na eya na ehu kerecho wo yem no ye twa ye de se kan twa ni nyina wa ya se wo no ebiem de edikan ni ya se atwa biem de etoso mienu ye be se atwa biem de etoso miensa na se 9 ansa na yakwa akoto a wodie no eyi akwada no na no kula no won sunu ni bi wo ho aye twitwa a doctor for ne midwife make as ombedi madanse omutie mi a ansa na yakwa eyi akra na ye wie a wo munya nsem ni nimdi a nyankopon de adom mu no wo mu asa keka ne masie ni enti se wo oba bi na ya ye ni CS na se ye beka se operation na kada cho be ma ahoɔden bi anhyada ni nipadua mu sa na bibia o corporation nipa de ye ya dum bi eni nyansa ni nimdi nyankopon de adom a doctor for ne midwife for bi ena wonu mutimi de ye ma ye wie a ye sa betena se me nana no bebre wo makoye bi ama mehu kada cho enye easy na ye wo wie nsuso akata cho ebi wo kora je se de bosome ansa na watimi akodwale se mi dwale ti se nipa mu akon musa kada cho be dwale a wo de tawo ebo wo yam wa yase wo no na wa dwale wo ho na wo kom ne wo nsa ho ba wo yafunu so wo no na wi a wo mfa nso bi asa wo wo bo nso de wo horo nsa ho na de aka no setawo na se na wo de abo nso de apepa wo wi ansa na bi oba wa koto a wo horo wase asa dwale wo na ase this a be a debo so me ansa na watimi edwale te se de nipa edwale pepepe watimi di nso agu hu se ya ama na kɔ fom emema bi ya mumuma eya mumuma na kwaya age wo no ye frɛ ne kwaya wa konfo a watena yafo ho ama konfo de frɛ se konfo boni a watena yafo ama konfo paba no ye nyini boni a ye nyini totwene ye no ane say na amen mo fa nche me asem ne kula atra me se wo bia wo hu ni JHS na kura nka ne no kura nka ye minor e no wakwa akofa ne ka wasa wo dem in the first place wanya ade afo ne maami afrim ne papa afrimu wo ni kama fo bi enti no wafa ne nwa we ne ko na nka wo nua ba bi e na wo bi be ka say wo bi be ka kira wo say wo nua ba no afi pepepe ni o ene ye ni CS no na obi a wone ne tie ya wonye ne ho ade kwase ebu antesa wo de di no nyina achi wasa akomia na me kwate a wasa age ne phone e dey right no wo oba ya wote ase no meso na katacho CS no ma me fancy ya wa wie kurampo na wo ye no katacho bi oje se doctor for be catch say ni mfie mienu kurampo na eni kwanse bi a wo wo fi se sabre ni nyina mu no ekuro no eye animu no na akata second layer third layer ne fourth layer ni nyina na emu nguye enti eni mfie mienu ko ni mfie miensa so awan kasa no ni ahoto bia ekuro no e wo hwa dem tutu na ade akura twa wonsa ne sen na waya ase na wo wie a wasa akote no ukọ china kobu pa wanfa ma wunti no be ma foforo ne na akoda na ati won e de be obuo be na ade ma na enti be ma foforo ne koda we na news ana wa no na wa ya ne ho ade akoma hwan the first say mema ni bi no ema wo no eno nkyira sa wo yi no wasa fa na chikura sa kọ wale ne yonko ba ne yonko oni ni su adwuma wa adwumam wakọ wale na hyade ka wa na obai wa ya aboa bi ma wa na kwadoko adu ene de wanya nwa enti wo de awe na kọ na bubu pa na kọ saa na oba na wone ne tie no so me mane due wonim sa wanya ema ya na ye ho atamfo ni kunu ana ba mu one ne tie wa wani tua wa ba be fa ayo ho ade ya say yo fe wasa de ka wa kwakire no and so what me ka kira branch ye nua bai nyame ya adoma wo kina ye se eyi ache we se en chesa nyame ya adoma wo kina ye de ne be ko police station am na ko police for medical form obekọ hospital na be ma no onim de ya wonyama ne ho nyame ya adoma wo kina wo pa wamla wo pa ma o ma by phone de o make sure say wo kina da no wo de na ade ahye ne nsem the first what two fie no we need right bia won so nti no be ma no wo sesa ye de ne tum na wo suya nyansa sabe ma me fancy ase no da was okay abusia for ye call Asem Mmpe clinic so come on na clinic ewo na no kwasem ni omudi djuma ankasa and then no sir
Sompana 3.1. Abibidro no one fa ho anto so a betimi aha okwan bi mu wana okohoba no akasem se samense back in the course come on no mu digma ene as come on wura bank na edi hwe animu eti ebusua sesa nkuku no kaka yare ye nyina yade bia ebo nipa da seni man ye typhoid candidiasis malaria anemia yese yedi moja sini so anasabe saade we say oko hospital na sa yade bi kan wa hwe ya na how na wo fam na semen seba clinic omo ho do papa yedi moja ma wa fam na gina process sem bia dwonsom yade bia onipa nka sem nyarwa osa ene diabetes o Johnson na yesichire omodura wan kasa betimi afiri ho o Johnson aka ha na ye nkyerɛnkyerɛ na ɛkyerɛ bibia akwawie ye kama pressure bia pressure no a frokɔ no sɛ ahomamu yere tan ne mu ngo a na ebete no hwɛ yie pa kwaso koremampon semense ba clinic wo fa tech kwa no a edwa wo fa na askomampon hini sie no fanimu a esa efi eto so na ne wura bank no edi hwɛ no mu kɔ na kwaje ayasa na de ho na bre nyambe hye se wo be kwasa ma nuru ya emfa kɔtɔkro nkɔtwe wo meto ho so ni nyina achi no bema sabe wi sika ese ohunu ho mfa so oba na wawa no ese sabe anya do a oba ne hu sa wo bema mua wo dwombre go fan club niema kofom oba na ka kire oba na ka na wo dia wasa simpacho kwaje cement vital heba mesa drefe na gan no eni be ma bi ahwamoda eni wo hwamoso da agan asem ne ka kire wo no ko hwe bi acha kwa tetetetetem na ehwo niema yima oba woni atenka na wote awade ase echese wankasa wo somsom hunu mesro kokoje cement vital heba mesaro be man nom na so wanom kai anajuno sodo kuo nyagodo number obefre mesre agan no ebi wo ayasabia hwa shop na wani mu ho so ye cement heba shop ebi wo ho pharmacy shop and heba shop bia on sabe kan bi wo tetem number obefre no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 mama mimi ahoma no na ye hwese benya frefo mi no mi asabi na ye kama obai na koma atono yem no yanka na ye hunu kwaya ye faso. Okay, hello mama say. Oh mama yet say Achona mi adum na so boko hwani achoma jwani mi dey be the hey madwo abai wo tete wo ka nyina o kadada no aka mu nyina wo tete pa ayankwai bene yeah mami ni nkan ko ya mami abua mi face ne so mami asimi anyi se wa bosume nkron wa chemu wa wo wa tetu ama wanyine yenku na drum na wo se wudi di mani bidie no oso ye bayfo nse na wo betimi akofo obi mami de na ye o mami ana ni so me ka ma san so se ne mami wa bodam se kwa da bola so a oye megia ntu na wo ban wo mami no wo bo ne beye ntu so obi si abonti be bo mami beye a edie na obe ya treni pakro no eya mumi yesu kan sendi ne betimi adi yesu nya pa na ye ni adana nso a ono wa fa me se bi ni tagi afi ne kwan ho a ono de o si obaburu oba na se bi emema ne bi o ho a ya na ya tipon kosufo me ma se won tipon koso a won tu won sanfa ma oba wada wachi ene wa wo mamu miensa o se enum ya mi tu won sa pu na wo bono
Aday, one saw 1 year and 1 year, no, be on in the shade, making up for Jen of 1 year, Edica, where Babache, and on classes in class and near Benno. Now, a man so yell fair, won't walk up with now, and the other young one, a free the shua, never bow so, if your young one see it here, do among. Them man on your steady power, I sat down quite near to Shimon on your steady power. Not you war banner. Aday, a man saying the mammy said, joke, I will say joke on it. Mammy, I'm more. I hear just for me. Then I was a pa. I was young for so obey or Conwama have you there in Asimbia. Nessa will baby you part, yeah. Ha, dear baby, Asem Mmpe Nipa mentioned quite empty. Mama, young Quahmanaso. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Mmrantehene, good evening. Good evening. Yeah. Me first kono ngo odumase. Hey, kala so ma me no wana. Ayo yankwa. Bi odumase kurum. Ayo. Na Mmrantehene. Mamenka ma mene de ne kakara. Aha. Tama me ma me awo me. Na wawo me fitin kola so ye wa me ebi ana sa time kola na papa eni ho sa champagne so a wode wadu na wa kola watimi aka so ma me ye be so enti won hwe no e japade no na ye ne so a wo sa tinchim ne nsa aye ka so mi ni afọ ne so mu nyina yie na asam papa firi ma me anum na asam bone nso firi ma me anum mo enti wo mo ngo mo ho ni enshira wo mo yo na enko anim na nya de se yo ni ko mi ni aba ne de ne so kama ka tira Mmrantehene ne se wo nyina yi sanse muru na wodi ne de enye enembre mi ense ensam mu obi ba ena yese aban mra yense ensam baba mo ba no wa ba bo obi ba sa wa ayi punching bag a wujo rings ma de kwaye ayi ana wa ebuko mbanku papa ka tira ma ni se wonya nsam fu na wodi enu ya da se na wonti nani yo onya mi efa ya samu ma na so ya da se pa e ba so be hu bibi pa ya da se pa ya so ya da se man bo afu okay abusia for happy birthday to Miss Harriet Sewa fashion designer agona Jakurum side kaise obi ana de happy birthday ntia Emma Mrs. ana Miss Harriet Sewa yo yeah Miss ni gina ho se we sugar ni ba ya so ya ka ho bi e reshow e ya pam tade ni bi ble why yo nyame nkoso nsha Miss ni se osuga ni ba ai ono nko aneda nti na ensu ato ono nko ane beda what eja da kwa fie onti eja ware fie muntie ni ye mama utie sofo na utie dia ya dai oh that's what I already mama what them when na so bi awoye and I want me mo anim ti aso se wontie enti no so utie ayo wanti awo wa bo anim ti na so me kunsa oh dabi me na me ka se bia na so da ka se da bia me mo twati o iti ka bibi wona ko na tin o ka na ma Tino Bayanka, a dialogue. Okay, I was for Yadamasi. Meda me pane members ase. Omuna Samoa Sofo na Abrewetia. Oba Pele. Eda wase pa. Madam production team ase. In fact, omo die adwuma so pa omo ye adwuma pa. Bema usu kantan kranka. Unimadwuma na ofosi bema so meda wase. Nyame hia o adwuma so amoye se programming se ko ye nyina ye omo sanoa. Bema pike na ojina ho anye kura o ontiapo. Oh, na binya nema nkoto yes amesro. Onfamano kusi no. Onya o ba de be mano. O ba be mano.
ne ji wo mun kanea no pike dibi ka fa nsuo ne mo ba ye na wa ye mre nsuo ne no ya le dada ne nsuo asa gu ne so nti ya ECG fo no munya kanea na dundum ano odin toto asese wo muta was oyale na nsuo asa ko gu ne so nti o muta so me fo so me fo me si ECG fo tam aha susu ne ka chemensa pe mu na kasa na me MPP for me dun yo papa o de katachaw Dave na ba we inside ho Dave on Mmrantehe kokko na ono so aba no Mmrantehe kokko bi awaba wono so share MC a ho bi on so de say ono so de David ai ona waware katachaw agisi ebisa no besra mo adwuma mu ha memma obi amfa na yere emachia me bene wa hwan ada na no ono ya me se ono ya be ma emanu fo mu kunu no machia me okay o yo ba fa uku ho de edin ho de matwa sai emema no mo fa mo yere no machia me Sofu. Sofu, you be the last person. Me dey need the amount. Why? Yo. So atwa sai. O kan sa na yiri ebruni dey beto atwa sai. Yo. Oyo yibu. Okay. Abusia ya pon onua ne kofi. Oba no ankura woji wani so ma kire so ogebo. Prophet Elisha Ajekum, the Blood of Christ Ministry International. Let's just say asore no ebi wo wa mama so. Enya ha nko odifo memo akwaba. Mamponti dmanafo kwa no so na wo. Okay, na se am fa so se na minimidi anka me branche wo ho be hwe wo. Okay. Abusafo be man also wasem ekapa Bible no atete no doso ni adoso no ntra o Bible enye bizeda so ho da fa ako Bible we so doso no uhunu sofu bi na Bible etete a na say Bible no ho adwa no Bible no busy Bible obi o ha na Bible to no mo no sa na da ho edu kwesiara no obo Bible doso ha pau no ohu ano no no de ko oba no abeda to ho. Okay, you ready for that room? Ekwamu ada ho kejegu mai ana me da se me chia etiefo na me ne omabọ mpaye ipa cho ba bia wo bia me ne obọ mpaye otumfo nyankopon